Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart, I mean well, but if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, because I will know where I'm headed, and I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way, 'cause it's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check video time, 11 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. Welcome on board to the biggest breakfast show in the capital. Today, Anidaso Wɔhɔ Obia. And then, we are here to serve you with the very best of breakfast on radio, live on DL 106.9 megahertz. And then, ayo sana bosom in the toso 9 won fimpim mienu any eduenu sia. Well, today being the 4th day of the month of August 2026. Now, together with my able team, we are here to serve you with the very best of breakfast on radio. Ishaba Kwajo Samibi, executive producer, Enquires Hitman, or Michael Se Okucha Melon. If you're boy no pay edi ko social media na so Bismarck adu said ya gudie musem ago promotion se baba ora Samuel Kwadwo Akwa technical director on duty anopay wototo nwoma na fe bibia aye kama nti anopay ya chiao amu akwa abaso nkokra de aba DL 106.9 anopay we are here said the Enquires wo my Ghana ni we ase afa na nyina no ye de baba som wo anopay WhatsApp line na ye di dwuma no 059340 6565 059340 6565. Jumadi any live on Facebook, live on YouTube. Uba
wadama na won so wa share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwe bi ena anapa nsem ni nyina gu dlfmonline.com dlfmonline.com ko hon so a won so betumi agebre na fe wakenkan nsem ni nyina bi ntimi so wadama bra Facebook page no so a won so share link no na fe ofoforo bi nso entumi enhwe bi ena anapa yi WhatsApp line na yedidi dwuba no aye 0593406565 unsem bisa wadwen kire watene ene unkomo nyina no wo de fire WhatsApp line ni so a yenso abegibre na fe yakenkan ni nyina e de ama wo 0593406565 bechiaw amo akwaba anopai wopom etesen na me maami a wutie mi anopai me nua be ma wutie mi anopai nkomo a me no wo kano matudin said God will help. Nyame beboa. God will help. But therefore, odafui. What will say? I am manning nya wanwa say. Ebusuafo ne bi wo ho no ma. Wo ho kire wo pa. Omo osika ne bi. But one wow. But the beko akwaje France wa bonten. Sana nipa tiem. Okucha. Abusuafo ne bi wo hono mo pa. Omo osika ne bi pa. But one wow onim sa wo ho kire o. One wow. But the beko akwaje France wa bonten. Sana nipa tie. Sana pedia me catch on say. Ye de wo betumi biara. Adwuma biara won sabe so so bia no. Ye na ye ni hie. Emfa wani entu nipa so. Nipa be di hwambo. Ye won nafofo bi won no mamonim se ye ho kire ye but wo momwa yen. Ye wabusuafo ne bi won no ma wo monim se ye ho kire ye pa but they won't help us. Me ma me nuanomfo ne bi wo ho no ma wonim se ye ho kire yen. But wo momwa. Bana pedia me pesa me kan say se oma boom na dikan a yenso ye ba kakra ye ba yenso ye be ye dwumaden de yensa be so so biara ye be ye achia ne muye de yenso be so so biara no yenso ye be ye yema ya be mumbu yempa ba de biara da. There are family members, they know say we are struggling in life. They will not help you. Instead, they will support strangers, ignoring their own blood. Emma when discourage you. Emma way emu abem. Wodi anaso benya radimu judie. Wo hu ni suo nyina, radi hu ni suo nyina. Emiripemu no. Obeshen hu anunyam. Now what kind Psalm 121 2 now. Or say my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Me mo afre rade ho, de obo soro ene asase. Nipa ntumi mwa. Ewiase mo panifo okasa bia ye tai kan ye se boafo na. Psalm 121 2 no. Or say my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And I petwe di ampo Nyankopon won moa wo. Menim se ni da so asa wapa aba. Woni obia boafo ne Awurade. Twe di ampo Nyankopon no. Wonti na nimu fa ntwe wo. Wonye wakoma so ade mfama wo. Bosome fofora ya hyasie. Wonye senchene wo wabra bomu. Isan se Awurade yen senchene Nyankopon. 17 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. From a Hitman, from a Brakwabana, marching. You can do it. Come on. Hey! Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Oh yeah, yeah, Obia.
6:20 is the time. And it's a beautiful Tuesday morning here live on your radio. Arapebrasi and the Tridium Pombasaya Domnasel. How to quote friend and upon the Adanasia to pay. And tonight, my own Friday is 0593406565 0534 050 Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Bra. Sa kwadia anope wapum etiseng. Bra kamera mimpum eye pa na wo so. Nyame adome so me ho ye papa. Yo ye de nyame ase anopa we. Anopa me de nyame ase ma me sofo pani. Honorable Bishop Jerome Dochanya Gede. Adona International Ministry sofo papa ba ko pani asori ni nyina. Me de nyame ase ma konede akompre ko Japan. Eni na bushia. Me de nyame ase ma loyal fans of DL presenters. Ikuni nyina medenya miase ama 49 nana Asante Zongo Kofi ma medenya miase ama Jankufi ewo Elang medenya miase ama Sasa medenya miase ama mifiefo ne mabusuafo nyina na presenters ni nyina medenya miase ama Obia Joe Chris medenya miase ama Obia. Amen. Ewo Yesu di amen. Amen. Sakori that's good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me pa you for saying. I was saying to my Kofi money. Kofi ma meet you. Nyame adome ho ye papa Kofi. But Hitman DLFM we too much yo. So say. Seriously, every station they be move for no. Welcome na me mo akwa me some happy so day. Thank you so much. Get the boy den yankofo ase. I want to share so fan in the bamboo they are share so. The sadana say ema mama odobroni and then ni so day. Yes sir asafora they say ombo ni crown ban. Nombo ebusiani na omba. Besada nyame asema DLFM Callers Association Tuesday for a woman na any precious fans of DL Tuesday for a woman na me mo bi biara happy so day. Bra kwamna oni nyame ye edwuma. Kofi manyankopon kan ho anopai. Good morning. Good morning Hitman. Me pa you for say. Beduka chini. Sema community 1. Community 1 anopai beduka chiri. Hitman today be ameka say yenti wa no fa. Nti uti ma yenti news bi mu. We have been crashes in the share radio Kojuma. You buy the team penny for activity. And to Midanyamiasi, and then Namiri, and then be full of water in the slam. A quaning yet, and now she passed in TCC Quan as well. The Yami go back home, sir. The Minoma, the Yamiasi, sir, and a pencil. Almost so handsome by the Kojuma. He's saying a song for Monko. Now, what your baby do is in the rest of Moka, Miss Evans, from Kudras with the mammy. It didn't mind my bushing and I am my yellow pay. Uluma, brother, slums for the trust at the Ejuma. I do for the Babba boy, make me and I'm a German Yamisa. Being a big woman who I do not answer in Ejuma. Hitman, do I see an operating in Ejuma? Yankopon and Cat wants to want to pay. Good morning. Good morning, Mimi Hitman. Me patrol, your fro saying what Pumuti saying so. Nyame adomboko na uswe midindi anyomi mikasa friends on blue skies. Anyami yenda Yankopon ase. The radiasi pa ma DLFM busianfo nyina Ghana fo nyina brabo. Da nyame se ma wankasa Hitman wa brabo. Erade nkae ho na no pewesu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patrol anope your fro saying. The Fuma no fair the Misewo or Natia. Achimo dachi ase. Yeah, DJ Hitman. There was a party at Juma Obo. The Nyamiasi at the mouth. The son said, me, I'm sorry, how much you may want some case and the supply to Natia. It's my name, easy. Let's just say, we are the party. When you go for so, and you can see it on a pencil, you tell you go for one seat. Or the woman rolling out room. DJ Hitman with the major now, we saw transformer. Bear for me, that's say. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Me pa you for saying. Mama Cassandra. Mama, yenda Yankopon ase. The bad Yankopon. Mr. Hitman, I'm happy so dear. Thank you. The radius, the washer and so how much the patchy. I am theating company beer. I can't say upon your coupon in the wax. I don't pay me door, boy, dear Nancy. The way your mammy or do prune, and it just could you for Sujina Nabrapo. The radius, a demand at the jelly. Late ebusia abrabo ene triumph ebusia abrabo we dey radia say e di mama me piaro precious fans mo ele
Tuesday we early so day message about so day the there radia say Eddie ma piano tema committee 2 the there radia say Eddie ma Mavis Akoli ebusia the there radia say Eddie ma Regina Achimota Market na brabo the there radia say Eddie ma Kofi Madamo City na brabo the there radia Yankopon say ontutu ya na mo see ma ye normal ene enye data ema ye. Amen. Mama Cassandra, that's it. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me patche frosting. Mama say but you mad your last talk. Mama, me too wanna pay. You and I no pay me my happy so day. Thank you. And then so me the Yankopon say ma onkwa onu abusia. It was the Yankopon say kese my mama Mrs. Bisla for so ne abusia. It said the Yankopon say kese ma was the Wandina and Mary Wall side. Me so ne abusia. Ya college association phone na me the Yankopon say mo bia nkwa. And then me also the Yankopon say e mo bibia o tie DLFM and I no pay Enquires adumti. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good one, bra for bra net saying. Me patche me who your papa your frosting. So don't eat live on. Odo ye ne Nyankopon say. Bra for bra patche and name is so day. Happy so day. Me bananya to say and me abe me so day. Bra for bra nyame hwa na nsem bebre a odi brain. Nyame ma wa wondin na adinkesia odi zi aduma collector But me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho bro from Anope wapom to say. Oh, Mr. Nyako. And I'm happy episode why. Me that say. DLFM for me your brain. Because I young one car, yenya katapidi so yan kaya sem anayende radiasti. That Hitman. O se nenya kupon aye adum. We if you woman be kwam na katamada be mo. I said, yes, that I see the man ready, say, ready at the master. And you know, because I'm really you. And from my home, or the chair of car. Open hospital, or the hospital, yeah. But where the money, I didn't enter the radius. Tinano pay, me name here, me map, me bush, and I say, ready at the last day. When I'm South Korea, so, Cassandra, the big bill, Yakupo, and Shrano. I ain't like a seat. Piano, Yakupo, or you will be seeing a black at the house. Yankopon and cat won so who anopay 0593406565 anopay in Chakasi and Koma Prophet Alex Chum Papa anopay Yankopon in show Papa. Good morning. Good morning, Jagwana. Me pa share first say. Nana kwa mini. Nana anopay yenda Yankopon say. Anopay yedenya miase e ma ye kra ne yankwa. Especially yedenya miase ma wo ejakwabra e na e uso dey. Yedenya miasima and na wo futu sema with the encouragement sema with the money anope biara no yedenya miasima yo maybe ni sa no me denya miasima me baba wa wo afa no ho afa no ba ye friend ma mi dra owo afi aroso ai ben fosu ni sa denya miasima mia me na na ba ko pe ye friend na na manti na na kunti hini Nyamiasi, na Nyamiasi, Mamma, so me crying and me quine, and that's what we tell me. I don't know, Menoka, we be now as a producer, no best friend, and I'm a patch on no bidding come out. Why? Matilda T and Kapapa Payada say, good morning. Morning, DJ Hitman. Piano, and I'll pay what promo at the same. Yeah, what's wrong to say? Piano, Yamia don't mess with me who your papa. The necessary of me to carry you, super, Miniajipa. Many no crap. No problem. The messy man, the family members, what that in Atema. Now, Miss Sister Bako, Cassandra, Mr. Brother Bako, Mr. Nyako, or at Support Village. Many Madame Bako, Francis Mama, or to a deal with the Manisa Market. Let me check me, but the church, the King of Pentecost, English Assembly, the Manisa District. Amen. Amen. May that say, Papa. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frosting. Your firm Ebenezer, make a fair Polonia. You, Eben, and I'll pay Yenda Yankopon say. You, Danya Miase, and I'll pay our boy a home buying. Some my acquaintance, Meshe, we are seeing a Hun in Munyam. And I'll pay Danya Miase, I am a Polonia assembly mine, or boy and pa, and I'm a Danya Miase, I'm a Brad Jeff, taxi driver, being a Cassia or Timu. Hitman, in fact, dear, my baby boy, my Ghana, papa. Send me saw me radio, me person me free home. As I said, my programs in a boy, Yamishra Monya Mukase. Amen. May that say. Good morning.
Asante Zungu anapɛ wapom te sɛn. Ɔsoso yɛ safia wo anada roma. Ya bi radio ya to nkai de. Na ye fia ye nkyira. Ye da nyame ase. Ye di kai me ma akɔba. Me da ase. Ɔba kwa do sawe bi. Onka ne ho. Ɔba sa kwa de. Anapɛ nyagopɔn kam nyina mo. Papa na ye brada. Onyagopɔn ya bi. Batima bedu ba bi ambɛpɛ manu aduane. Nya be Ghana bɔfo ayen tosin na tie nka odi agya. Amen. Amen. Ye da ase. Good morning. Good morning, Brother. Me ba che fro saying. Mavis ma minti wana pay. Nyame ado me ho ye Mavis. No happy so day. Thank you so much. I mean so. When you pesi won throw shame. Nya bring na crash some more the bear why. And I pay be the radiation ma me ni mabusia. The radiation na no pay what deal. Abusia koni na presented ni na Enquires why. I mean the radiation ma me Cassandra. Special sons of deal. Boy busia ni na Enquires. The radiation ma me odobro ne ma. The radiation ma man Ghana. The radiation ma dear tifu ni na no pay bram ko nyame ka why. Nyankopon enka won so ho papa apa. Good morning. Good morning. Pastor Frosting. Sandy Mami Tiwa no pay. Thank you. That's it. Now, okay, me dan Nyankopon se e wo ban bone hwe support ya hwe me ne mabusua. Wa hwe ye so ama de pe bi ate ya. De kan ne se ye dan ase na ye ni so de brini abibi o ye maye. Me dan ame ase e maye ma me Mrs. President Fosu o de ne mba ene ne busua. De so Nyankopon ho de ma wonyi. My phone is more DLFM. So, me dan ame ase de bibia en kan bra kwa bina. Me dan ame ase de mawo nkwa ene we busua. Then I say, my precious fans for many that Mama Cassandra, Madame, I said the mountain. It's your Fabinia Bibia, so we say DLFM. So, Madame, I say the movie Bibia. I'm going to show Bibia, I know Bibia. Amen. May I say, good morning. Good morning, Evangelist DJ Hitman. Dixon Bada Kwana Pay, Yanako Passe. I mean, where you my problem is from Mangana. I pencil that. Fidi ampon Nyankopon ba se yadom yada nase se yenso wabu yimbi na yenkwa ka ati asefo nkwa yada nase emawi aseman omangana omampene na aboyafo no minyame danase DLFM kofa ba na adwumayefo Hitman Sami B. Amen. Amen. This one says, good morning, Brakwabna. Thank Jesus. Amen and amen. Augustina Kofi, Edifritama, Community 11 at the Baye. Good morning. Good morning, Brakwabna. Maybe I share first saying. Acho dada wuli kasa free asensuba ewa chama dada wuli anope yende Nyankopon ase bako bra mi nyame ase anse wono na otamfo chichire a na wasani dada nyame ase ema Sunday school fu nyina mi Sunday school fu nyame ma obibiala wonto achima amofra so odin fu enso nyame eda so krawo mi de nyame ase ema DLFM college association fu nyina se nyame ebo oban me de nyame ase ema studio phone nyina mu nyina yo right yeah that's it dada wuli good morning. Good morning, Kwama. Oh, me auntie Maggie ma me anope wapo mu te saying adom ni ahwe na Kwama and experience na na de na mu sa ye de nyame ase ye de nyame ase Awurade asan ye na de ni bi no correct ye die ye sorry ye ne ba sa kese ekura ye mu wa me anka ye kete na ye so me dana se me ma na me nananom me dana se Kwamra wo ne wabusua na me ne na busua Kofi ne na busua ani DLFM abusua kase a ye nyina be dombi emu adwumayefo me da Awurade asemo bibia define ne fiba me da Awurade asema mofra me da Awurade asema youth me da Awurade asema mpanifo nyimara Awurade abamponye obibia kase Awurade asaye na de ni biem anope obi ni ai fefede ato yeso eframa ye humi ya nto ye ntuade a na ya sidan kutu Kwamra ne nyame nyadwuma Nyankopon enka wonso ho anope anti mag 0593406565 0534050199 anope ye de Nyankopon asewo Anidaso Wɔhɔ Obia Prophet Aleshum papa anope Nyankopon ensure papa. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Asante Ogidigidi anope ye na nyame ase Hitman
Obo de nyankopon. Se da was sonko. Nakwa. Udi Hitman. Akoba bi anu woko. Eri na trend asumdwe. Curating carboni biara. Udi mu na nshranka. Waso ana bomba ya na boy ho ban. Di wosusu di boni biara. Afa DL adwumayɛfo ho de fiso ne nyina de wani madagya mabo sakasa nipa no e biara ɛyɛ botae ɛde nkoso yedi asomdie ɛbɛbɛ station ho de sakaka adwumayɛfo no na mu biara na asomdie ɛma Ghana de hye nyina ani sa wɔde ne patente ma yɛ bampani John Dramani Mahama baby wonam be nyame mo na ban fa ne komedu asomdwem ewa urade din adumunti amen. Gideon Berma Santi Yedasa Papa. Good morning. Hitman. What's the anope wapomo at the same? Nago pandum. But also where there. Nyamia do me who your papa yen nyamia say. Nago pandum. Hitman. Hello, what's the? Hitman. Nice one, mammy to you. Therefore, in a bump one in it. When you go for the to me, as a child, bon some. Oh, bon, someone as someone edited it. And I go for me, that na in Cabia, Hermano. But then I say, Adema, origin from Quine, oh, my dinner. Someone boom, new market. But then I say, Adema, Nafisa. But then I say, Adema or Johnson Information Center. Ah, and a pay what beam. Oh, my dinner. Someone boom. Yamin come on. I know my mom. Right, Martin, me that's Papa. This one says, good morning, Brackwab. Now, thank Almighty God for ushering us into another brand new month, a brand new week, and a beautiful brand new Tuesday morning. Not everyone was blessed with the opportunity to see today. I'm truly grateful to God for the precious gift of life. May His holy name be praised forever. Amen and amen. DJ Ghanaman messenger. What the abba and then Anna pay with the free bitch DLFM and next and the buyer. Henry Tekwamo Boatin all the way from Temasana pay. Kwabena meden yankopon se se metin kwemo adanu akwanhia menya ye meda so tin kwema awrade abom me ne mabusu asante nyina ho ban Henrita edifri tema ene de baye. Good morning. Good morning, Jogo Brown. Me ba che for say from Didi na pia okubi me frafi tama new town bankoma you mami ti wana pay obadi kasena ayana dia no ahwe suma en ho ambata wa adi party matijaba dabujum oje de ofanya e informasi de biada onukuto na sano ayi dan tuntuna kamfu sano e pejani dini yina ene kamfu no bambo kasene shapasa ahwe suma de achi yegobra e papa bi wo mincham e fel mi studio na machine di ondum no 24/7 Sisa osi ochiamo eme mama ahode ene nkwa ni impeja mo pontum ntu amodwuma so chiamo edwumafo yina baba ye da se papa apa edith na masi do a message odi aba na pa se kwabna me da nyankopon asase da kese enkoma prophet alestrum na nyame adoma efiada ebe fire all night dwumadi no eba so na see do a message up what the aba ene anapa so 0593406565 0534 050199 away every piano horse. I thank God for my life and that of my family. Piano messenger. What the about and no. This one says, good morning, Brackwab. Now thank God for ushering my family and I into a new day. Greetings and come on, loyal fans of DLFM presenters, and thank you so much for your motivation this morning. Mrs. Minta, Eddie Fritema, and the buyer 0593 406565 0534 050 199 na wonso wa share link no mo foforo bi nso atumi ahwebi ene anapai yemfa course ne be mienu na fe yemfa aseda yemfa nsi anapai me pesa me kasem bi echewa wuti okay so producer coach yemfa message okay yemfa final one na yemfa nsi. Good morning. Good morning Gogo. Bache for say akosu ma minti wa anapai Gogo na no pay the right to us. Ne abina bring na ne ho mobra de hu ye. The bambo sronko
papa yi dia to yeso papa yi ma ye nkon hwehwem de biara da de bia o kan ye ho ye kodampo a ye nim kwan ye fa so aye da ye sori ye nim kwan ye fa so aye sori na ye papa yi bambo ye da owura Yesu ase na no pe ene na dum na hu mobro owura Yesu nkan ye nyina ye ho ewo Yesu dim amen amen aha ane ye de aseda ye de besia na patwe dia mponyankopon wontie na seda na wonye yakoma so ade nyina emfama yen yen a ye ni da so asa Awurade ema ye ni da so anapai wokenkan de mekan ye na wose ye moa ifri Awurade ho. My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Psalm 121:2 no. My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Inti ke wakoma to yem. Nyankopon waye awie o. Akase bepie e wo nipa ni so. Nyankopon ka ho. Wonti na nimu fancho. Buso me fofra ya simu yi. Wonye wakoma so ade mfama o. Nyame aye awie akase bepie e wo nipa ni so. DLFM 106.9.
13 more minutes to hit top of the hour 7 coming up next on the show. Yeah, the good year Samago Pramason Samobana pay. This Makadu say what's not say all the latest around the world of sports. Yeah, they're back. Good year Samago Pramason Samaya crowd. Kind courtesy Lumba in supernatural mineral water. Always proud to be associated with the latest, the very, very latest around the world of sports. Bismarck, I do say, and I pay Ubrinia, and I pay Machi. Mr. Hitman, good morning. Bibi aboko dear. Yes, you are doing. You den Yankopon se papa. You den Yankopon se no se no fata. Yes. Kakra ne hia afia se from January ene aye osana bosom de to so nine. Yeah. Dodo na ne no won hia afia se. But ene ye hwe won na ye hu won posters ebobo ban ho. Yeah. Wo mortuary. They are very, very cold this morning. But no pay any experience be a wo. Any degree be a yabo. Any fi papa be a timu. Any wadi papa be a yenya. Any duma papa be a yenya. It's by the favors and mercies from God. And Yankopon hu mobro. And I mean no me you know. Ye that's what tinkwem. And te do na passe ni ye den Yankopon sia. You can choose not to thank God. Yes. Opa obede Yankopon se opa menda na se. Se Yankopon ye bibia ma fine, that is fine with you. But ye na ye nim de Yankopon ya ma yen. Yes. Ye nim bebia ni ye free a. Yankopon edi aba bedu sampempen so no. Ye mfa na seda endi de biara da. What is na me boss si twum enwum bi. Yes. Nyame aye awie. Yankopon wa ye awie o. Papa. Emo oba mu mbu de biara da. Wa hye nwuma pase. Yeah. Wo de bekwa awie ye pa. Yes. Wodi ane se wobenya gidie ewo Nyankopon mu na me aye wie akase be pie woni pani so wo ananka busua ayi wo totwene ye kwa ye nka wo mfa wo nka ho se busua hie mu a wo ye mfa wasam nya hwe esanse bibi ni wo ho cash ni wo ho gwete ni wo ho alebe ibi ni wo ho enti se busua di nkomo a wasam ni ye mfa but I'm not prophesying. I feel like telling Obia Wotia no pay say Nyankopon aye wie. Nyankopon be yen senchene o wa brabom. Nti am oba mu mbu de biara da. Okay. Prekope no waka and wobeye. Sherade ebeye amai. Say bibia boko de. Bibia boko. And Black Queens for no so mo to say. No mo ho ye. Am ho ye. Say against Cameroon ejigu ye. Nti say nyame adoma Thursday. And they be final game now group D na afi against Mali. A very difficult game. Yes. A very, very, very difficult. But you who piece on betting me win this game no. Oman win na it's over. Never ye be fear nisa. Now go black set like dey ni bia. And no mo ba sa akron fo no. The shum. Campaign people say team Ghana e tournament bank o mo she Ghana colors na. Ghana for do na abodom pima kwehia mu Accra International Airport. But we do omo ba say Obia nam ne kwan. Obia she mufti na say din. Maso ko na do djuma mu ko di wo. Ai Cote d'Ivoire no. Nti o ma ba. Yo, Hong Kong no. Na metim no want to say Kotoko. Kotoko ho ye. Say enya new coach. Na mo there every season bi mo be sake. Hey. Is it coach reference Eric Day Tinkler? Is it kwampo kunzu masaki no? Onko petim foforo. Me asi nkuro dɔso a ye ntina fa ko enje anim guase nti no panifo se wonko a wagya ne kwan a esefata onko. This is one ever. Ofana. I think so was here to me ehwe na ye mo fa be strike makuma se Asante Kotoko. Ya de be bo papa. Na mbetimetua no. Oh Debbie. Se enye bibia na yeska in negotiations and I know say open swaning penifo behwe na afio matutu bibia. Nza Kotoko crowd o masi yasum tibia. Bibia ofa bibia. Ofa baba besum. Ofa besum wan yi. Ofa baba besum. No ofa no why raise your besum. Obesum anesa. Ofa ora na ya osum ni de. Ofa besum o. Ofa ora ni nyasum asemu. Dey. Ofa. Debi cash omuganize gra. Money na we are cash na hand, money na ground. Yes. Back na ground. And you know, offer the want to mention. Offer pedi pianya sum asimbiana. You. Debi. Offer good morning.
Mon spring off. Now if mon sambra back. As I said, you may do kunim. Born cry my head. My shall go, Munka go. So I shall go, not just what far back to Quadia, what Besha go ye papa. Bismarck, do say, Lumba supernatural in our Tadaruma. A good year Musam, Enquiries. Right, Tabusiano Pemimo, Timimo, Aquaba, Quanson, Cosocrama, deal 106 mega swamraso, a good moon, some papa pania, the sumo Jumadi cases, bueno, hey, I can send it as sumo Biajumedia, Suja, I would take Godfather, Mr. Hitman, son of son of Profit, in a bench, I prefer Jumadian Chamediano, and so symmetry on a papa, be Piamoni Tajumadiano, Watan and Calfadus, and best Macadus, and Mambise, Mensuma, good moon, some papa pano, young fan sumo Jumadi cases, Naza, on Samsung told Madame Sasa PSA, and come on Lumba. Madika Kajo Sene, a burner brain, we are trying to say the answer, Lumba Spa, and soon a Timmy Quam was so many in our say, and so I fetch money in our kind of panel, flying about dear 1,000 and go phone crosso, a man and come later, Signano, exclusive in an Adibe Guana Ferro, on Sanso to my Atmia to Menace, Kain Catese, Lumba Spano Ponsanka, Lumba Spanibia, Bormademo Sankan Sumani Essence, and Sonny as a far Adia Cancer machine Simua, Yasone so Crajunuma, Nasa Bibia Dam Jumadia Biaudino, a Lumba Span. Kwana midi wana nsecho ano papa from 0549889685 anase pono 0549436816 Lumba Super Dama ano ya jimrade agude mu nsamno enso tu John Michael so kocha e producer no se we kuche nsamwe enso agu nkrata so memesani na nsansu tojmede so no papa Johnny show no live on Facebook sanso na YouTube na so dia e capital D capital 106.9 images audio video sound empokra ene wiase sound nyina no Michael so kocha ene ma nsaka Jumadi nyano na bibi bia kwanka yenshase amana nkoma later exclusive nyano jemfango na sanso ento Jumadi nso reporter menseka ene sa kwada na friend se Gonzalo Bueno enso Garcia no dituma enso de ma Real Madrid team no reporter megana no pani say ono so timi awie de no enso Fulham club ni mu entiametin until June 2031 enti we be 5 years there abranti friend se Gonzalo ade kansa Garcia no ono so join club friend se Fulham ano pedi Komano, and so to the Antiamatin, a year 40 million euros in a club. Your friends of Fulhamsono, and so to me, Toma Real Madrid, I admit you can say, me patro 2 million euros, and also a Aron Sanopano, and a reporter, and Secadino, and so to the Enron Bedicoma, and so my Sabrante friends, Kevin De Bruyne, and so to me about Johnny Inter Miami and Tiamete, and it says Inter Miami, and so the official communicanaba, almost Masamuka, Bia, some Sukako for Brante friends, Kevin De Bruyne, and also later on a permanent second, Yadini Naso Guaman Sasso, I told you, Madam Sina Bassa, and so at me, Aquantatia Brantia, your friends, Ferran Torres, agent, as a stands in himself, Branton or do holiday, as you said, what not Bassa, now what was very new contract, no, and also Club Watching Nina Sene, Club of Friends at Paris Saint Germain, and so at me at Tomwachi, and I'm assuming I say Muente, and so my Bassa Timno, after some Brantia friends, Brantia, your friends, Robert Lewandowski, and so free Bassa Tim no says almost more country on a Branton friends Ferran Torres. Nemo a Branton and they said aqua hot cake. As you saw Branton better, no sweat me up what Chibinia, and no shame come a cafe about says I said a Cobanza Bassa. And so Pia Brantia friends Ferran Torres one as a Webetimi a shadow pair, Nemum Ferran Torres no, and so to me Quacatia Baza, son Subetimi new contract in India, Neza Aquas on also, and set me a question Baza for the noon, and they say at Chuchomo when I take it down, and so on first time and also, and come on Kefu on a panel, yet then come on to Donna Su to Jumade, Sunabibia, and sweat me a Quancanal, William Navarre, so no, Unim said Baza for Openia friends said Deco, was it Baza fans Robia, and soon Timmy Kana come and Tunia Essence Satano, and also Timmy collapse William Navarre, and also see a Canema Atletico Madrid, Deco see and Camo Bianchi as a Satano, almost Timmy Pushian Suejira, and a Atletico Madrid Fono, I'm coming in the Acos, and also Coma, Openia friends said Deco Sporting Director, and so my boss at Timno, and so my Montana Perdison Comano, and so to George Medias, and Bibia, and so to me a Concananimo Penia friends of Vladimir Petkovic. One Algeria national team no manager and as
a head coach and tell me things say mpanifo gya ne kwan esan say kamia say ne mode bona no so form into opani a friend say Vladimir me patro Petkovic no mpanifo so timi gya ne kwan no so e related as am say kanope no yade ni nyina so atu dwuma de so na bibia enso timi kwan kanam Franco Mastantuono e player de Real Madrid team no win himself after so opani a friend say Jose Marino enso touch it down e Madrid no and o di komacha branches say wenya no so no so kwakope club for and tia meetings say final destination no confirmation about webe latest by next week they not joining club your friends Florentina anti Franco Mastantuono no should di juma de Real Madrid team no say obekolo na so club your friends Florentina no peno yade san komanyina no to jana Mikel Arteta and to say Yanka Vinicius Junior Kamia say Madrid for us to say on betimi ama Branten scanum say what demand this car or see ye bet me and bet 300,000 idea can say 30 million euros every year beer name Madrid funds omukita 22 million euros every year say Branten beja won some na fe on so winning contract na sempono and tiametin say Vinicius Junior one so watching this guy reporter me second and say Arsenal for so bet 150 million euros almost some dey cover Branten fence Vini Junior Susene, a Branten Befi Madrid, no so Johnny Alsa Timno, and also a quiet Boachibidi and a panel, yet the latest in an Enso Guana after so Penina, your friends Enzo Maresca, so no, ever from Man City Timno, and Tiametin Sakwadana, friends Pedro Neto, on Usudin Juma Anima Chelsea Timno, was your Benya Seno, you want to Webetima Fra Brantana Sepono, Nen Sabetima Brantano, Johnny Clapper, your friends Man City reporter Miseka, and it's a 70 million pounds and a Man City Timno, and so some of the Kofa friends Pedro Neto anopeno yade san komanyina no enso atuja na fu amenso edi omo awake tinaba mountain masa Jesse Nef brutal antanopay Johnny show no live on Facebook Capital D Capital 106 on 94 next season 2026-2027 campaign no just I work it way ana omo de kwabonti one ade kan say dami bi red black bi ana say ade kan say white strap and so since Jesse Nsa no sent way enso Jesse anasa work it club friends fuam so no enso adi kwa season man no pen edi san koma no enso tuja na Osimhen enso di juma enso de magara tester that team no and tiametin say Tottenham Hotspur enso say ne omo di 55 million pounds enso akofa akwada na friends Victor Osimhen ono so di juma de magara tester no say latest mense kan pedi san koma nyina no enso tuja na David Beckham former player and so at my Real Madrid team no wedding come was it doing that time of Madrid and so parody idea can say Galactico Bekai during those days na so unya Brante friends Ronaldo Nazario Sansuana Luis Figo David Beckham no and so na game ni man so the Real Madrid team no was it say omo kwabo game and also omo board game na say opponent and so timi say first goal nanka yasha Madrid first goal and say ka players ni bre no ubon say Ronaldo ni Figo no almost obusa say masa munim say yasha na e ba ne say na yeda for ba ko mosrase masa won osi Ronaldo ni Figo ka chance men worry we cool job game we be wini wasi omunya pass ya no automatically the masa during that time na is a Madrid kita Galacticos in the opponent be now be show mo dia masa men to twa de kanu na se pono men timi en chef first go san say we chef first go masa on beti aso no so e yan komo penny friend say David Beckham en so da Montano pedi san komo no en so tu ja nani mo penny friend say Tony Fraser one aya Barca adia cancer omu judge omu lawyer baako wadin koma wasi a Branty friend say Julian Alvarez ene wenima wakati and wobetimi ni Atletico Madrid etim no so etimi akokot esan say ni release clause he come dia shame no masa any contract ni say sika we anom so betimi dia shame ni release clause enti Branty and also penina your friend say Tony Fraser a lawyer and so the club friend say Barca wasi no pay oba advice Branty friend say Julian Alvarez say one so ntimi and take it on club friends Atletico Madrid run for mukoko esan say Camille say omu person omu timi extra player Branton say na oba join Barca and no so come up any friends say Tony Fraser so no Edaba Montano pedi nya no and so tu na front door is an American during that time and Spain and so je World Cup Robekai during that time almost church celebration na Branton we chebi na channel na say what training will make Spain great again and go for empenny for say ha Masa Spain mine na yetan
ana Ferran Torres in Chimuna ba wasi we nya politics bia ana ono na wa ye de oka ne say Spain national team La Roya no ana wadi nkoma say masa ye say o matimi at World Cup ni mienu entene emu be nya say 2030 World Cup eno so betimi atoja Spain national team no enso betimi defend sanso na Euros eno so toja de kan say 2028 no Spain man enso betimi akwajo si we ana ono so betimi trogu ne chene si a enkofo so edi nkoma say ne political talker ono so betimi ya front toys yenka emo bianti as dadabi wono na say wondwe humpo dana sempo no ade kan say politics fra wono empempi no won na ninje wono so enkoma front toys so da Montano pedi san nkoma no enso atuja na Nema Junior be papa kodi nkoma after say Nema announce say ne ade kan say Seleção of Brazil national team no omo biam no ne papa say dabi ono anya 100% sure say Nema ono so etimi agya bo ne bo na say wontimi enhye ade kan say when no Brazil national team ni bia just ni biam wase masa ebia time will come uban say Nema Junior sakofa ade kan say Brazil national team just no na wase di juma ade man Brazil national team no ana Nema say yanka say masa yanka nche ne papa na nyon na ebobo no sunsun penemo mo na ma emreze say Nema masa enkuro ni ade won widiam no eno so nkoma Nema de aba man say yanka ma ne papa no wanti asese bono no wobone nya ono ne papa na ebo say wa emre onto aso mo ndijuma emfama Seleção na Brazil national team ni bia no so nkoma akra no pemense kedi nya no enso atudwa na sad news na say bad news ano peme gada every Brazil man when say abranti friends Alans Nascimento wano UFC ade kan say player anti Ultimate Fighter Cancer Fighting Championship no empempi abrantu enso etimi dijuma ntiametin say no ye martial art enti abrantu enso at age 34 ono so etimi adani benkum so report amenseka and say a heart attack during that time of anyway enso etimi adana say heart attack ono so etimi efam fure ne nkwa no pede so bad news no enso atu dwadwuma de so na bibia enso etimi akonkan na legendary Romario enso so former player Edema Seleção of Brazil national team no wakwadi nkoma wasimma say nei enka ekoba ne say wasi aka Edema Flamengo anase Palmeiras say Brazil mamwo na say ekoba ne say club no enso emodebo konken waso no anka wantimi enfio enkodwane EPL team ene omuda 8 position na say 9 position esen say mpempi no say Brazil boys no so ko EPL na masa omodebo no nsumi antimi konken no so enkoma legendary Romario no enso da Montano pede san koma nyina no tuja na Chelsea de chese say na omo sign Chelsea wom ti so odogo bi nuabe ene yi chese mnantia wodo na omo sign tiamete ene say Porto goalkeeper onu kroya enso number 1 goalkeeper de ma Portugal national team opanina je fence Diogo Costa Chelsea see Yankamo Bianti is 60 million euros. Some of the Cofax are goalkeeper away. Essence some goalkeeper Roberto Sanchez, Masan Pempino, who shall go Saudi or Penny and Sutimi Quansidia, and when you say no Metimia Cofa Brantia, your friend said Diogo Costa, no Sian Coma, and no Sufia Bano Pedison Comano, and so to Jamaica catchers and Madrid, and so catch Fini Junior said 30 million euros. And I say every year, your ultimate Secleve Fence and Madrid, and so Betimiano, and Omiki Thomas, 22 million euros in Tene, and you take it or leave it, and also. Eyan koma Madrid team no enso etimi ade acha krada na friends Vinicius Junior pa no yede ni nyina so etu dwadwuma de so na bibia enso etimi konka na wafco no egusu etodwa ewo Morocco mamu enu 2 big games back home and I said 2 big games enso etodwa when no final round of games enso group A when no Kenya enso etra se hwam Algeria ebo meka poli mi no ma timi antina Senegal ni Morocco game no enso timi andi 0 na masa ba bia Senegal ni Morocco be hia de empempi no timi controversies outdoor and sweat me told you Obia said during that time as a big game no told you Senegal and sweating Morocco ebano and a yeji penalty Edema Morocco national team mano ana chese ababa your friend say Mrabet ebegina chire wo boy na goalkeeper India yasom referee dabi goalkeeper na fie in line so enti yensa mo bono foforo afa yebehwa Chibek na abefa bona Masa embra weno ade kan sepo no me patwa baba friend say Mrabet na bobo no ma goalkeeper eso me ban say na yesi retaker mo se player na referee dabi want as say na Mrabet na sa ko gina chire no opo wasabo na goalkeeper and there for the second time was a save penalty na general enso enkoma ake to ja was a big game Morocco enso ni Senegal so no enso de winnam so e Women's African Cup of Nations and enso to ja no pede sa koma no enso to ja medical catch say Morocco na say Algeria national team no enso timi asaki omo head coach Vladimir and tell me so penny friends say Rafael Benitez
ana we leading candidate masa nkofo no mo ye ball esan say wutimi Saki Vladimir na nkofo bi ti say ne me patcho pani friend say Rafael Benitez dia na say ochiya for no masa de mean business no so nkoma akefu aba no pedi nya no enso tuja nanim say Williams sisters no so back on the track again and then Serena Williams and Nina Venus Williams and Tiametin say Cincinnati Opino and Maba Munue, Omoka Kujina Tev, Adia Cancer Court in so now Matio Atimi Bodobon and also a report on a payment secadino and so to Jana Crystal Palace and a payan come up Biantia Sene club of friends at Charles Womu player, your friends Axel Disasi. And who been yasa brand and obey me about up anyway, up any friends as Jabia Alonso at Timia making intentions clear. Said when Yanni sees you and Tianam Subi and a Crystal Palace and also Ecofa brand friends as a disaster and a pay, yet a son command and so to Jana Alasso when no air in Wabi, where a player at the man Nigeria national team on Ukraine and so the man Fulham club no. What didn't come on was in Nigeria national team no Sene, Omo Kobo gamer, players none a chomo flight ticket. Plane ticket to the band national duty players none to ya. Afamu do camp crowd, one more training, we are training cater. I would do a training, woman or mutimi SCA Nigeria, then the more remo. And to players none as a womusi who could do hotel, I would do a one, nice. Tinibunine no go for the light no oda hoshimunia jade pitch I would do a moye train was so crampo pitch na tutu e kobani say wo bob pass na say passer wo body am teammate and kwana fe coach nso no enso tiatia abrante fence unless wobi edna akosama tuja yentie se no kire nsem. Don't get me wrong, I love playing for my country. Of course, yeah. However, sometimes you have to book your own flight. Sometimes you have to pay for your upgrade. Obviously, because you want to be comfortable, sometimes you have to sort your own flight. Sometimes you're in the hotel. You know NEPA when light goes. Yeah. Yeah. Oh, jeez. Yeah. Sometimes it's that. I've now gone to Nigeria. Obviously, you have to sort out your own flight. The hotels, I remember my room. There was like 3 in my room. You have to wash your own kit. The pitch was half grass, half astro. Some of the astro was even off the pitch, like it was just finished. The staff, like the coach, if you make one bad pass, what is wrong with you now? Oh, well, I remember one time, you passed the ball off the pitch. They made him do 2 laps. I thought, yeah, exactly. So I'm thinking, like this is mad, but it just feels like home to me. Yeah, no. I was learning, but like I was enjoying it. Yeah. The food was just obviously jollof, rice. Where Alliance in Wabi, I play at the man at the account Super Eagles of Nigeria national team and then Koma. One or two ADNS and Nigeria Fundy and Pempino. I am more demo. We are professional player who boy we are see just near the Adiamasa. Nigeria for no brave brutal no see and Koma. A branch of friends are less in Wabi Sudaba Montano Peno. Jadini also air to Jana Cabo Verde national team head coach of Penia. Your friends are Bubista and Tiametins open Arizona. And they work of a club of friends RS Bekani or Morocco. And just a football and bimu yo. Bekani Kofa Cabo Verde national team coach or don't call World Cup. And I'm Kumu anti Mr. Hitman team no Kotoko, almost offer big fish back home, Eric Tinkler, so the modern conquer. On this note, I'm an uncommon Bob Wanning in Ano. Jam fancy can't get us Lumba and 20 years for nothing if it's a uncommon young fan to us. DL Power Sports. Atamfo no fiansa bibi o kasa de wa beduru ba wa mani ato ne amani rascal kuni me tie DL Power Sports ewo Anidaso Wɔhɔ mu Obia dwumadi no so ani nkuju kranti me fe ni agro mamente yo you don't know upness highness is nana kuju kranti they get to be president so no pe bia me tie DL Power Sports wo nim ewo Anidaso Wɔhɔ mu Obia dwumadi no so kuju kranti ni mamente boom. Hello, Amade share your son for luxury comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia for feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ be a morning show. Ede Papa Pa near Koso. We are here for Nina Sports. No, I want a Echegu. DL Power Sports. Luxury comic. Me say if I feed into baby.
Right, Tabusha, Sinkoya, so kind Catas, Lumba, Supano, Power, and San Cansonibia. Bomade Naman, San Cansonibia, Sans, and Zumanga, so about Jama, so Bia, and so I got too many Lumbans, but you made a ban out the Anasi and Fuano, and so ban out my funny Cosqua, Bomadia, Najibi, and so some of Francis, lunch bag, Nessa, or Mudi Mobi, Lumba, Super Dama. Yeguswa Sinkoya, so good moon some Anna Yadesumu Jumadi cases or Fadus no, Jan Fe Fisam Common and so Sinafe, Jan Soy Jumadians and not the coming in Anno, about your Fonso and Francois, and Namino Casadia, Unim said Commonwealth Games. At Toja, our Scotland, Glasgow 2026, na Team Ghana, Yakobi, 40 Adia Cancer contingent, Anna Yadequire, Adia Cancer 9 disciplines, and a Timmy Echo performing here. Now, out of 9 disciplines in Yano. Yetimi enya 2 medals boxing yenya 1 bronze and short putting so no ababa your friend says Zinabu Yisan so etimi bono maden edge silver mine na ye ba ene de nkoma afiri ache ba de dodo na me no ka say de Black Bombers Ghana boxing team no omo head coach coach Ofori Asare one na otimi head team no ekọ ade kan say Glasgow Scotland no common games no one etimi ekọ coach team Ghana boxing ni na nkoma pani edidie asefem kra was it Womanya idea can say, and Yama Ezenka, ever born Omatima Kunko de Ajimeda Amagana. At some point in time, Nika almost share Eddie Kumbox in Ebacope, and Tiwekua. Oh, yeah, na fast Massa Quay, Ocean Gang, no Quayama Ninia, Nanians Russia. Ninians, no Dimbrica, oh, Homecra, and some paper being Trancrase. Ne box and ne 2 guanas away ye. Nani you answer Jada Abedina boxing with him. Was here do baby crady? I once I didn't 1 boxer, and the young fans and my godfather, Mr. Hitman size, and young Mina Meshe. Young fans and Mr. Hitman size, and once you know they're quitting a Makwa, we are Yamame. A do baby boxer about question about Asha Pant and a video of raw boxing with him. As a coach, okay, I Ghana. As a coach, I compare Robert Bina the bonus. Hey, what the end coach Ofori sorry, Nakusamo dear. At the tournament, some of the kits that we are supposed to receive, we didn't receive it. 3 of my boxers were using 1 canvas that belongs to 1 person, that belongs to one of the athletes, which we have to be putting pressure on her to share. Or some of them too, their dress and pants, I tell you, is the measurement wasn't correct, which even if you watch one of the video, where I have to instruct the boxer to fight, the pant is going down and the referee threatened to disqualify the boxer. I have no option. Now go and look for plastic tape to come and use it around the boxers. Doing that at the fight, and very painful, but there's nothing I can do about it. Tingana, now we are the Jimeda. Boxer no, General ringing him and walk on the boxer. Nini can row. There's a coach hasn't got oh, Bonanim, yes, Dabi, as I said, the coach instructive more. As a coach called your robber, now I want to say robber new. As a coach called Pope Yachos and Mr. Audio. Say a strong way you are from and I'm in Van Quachi me box a pant on Kwai. Where you are, quite some penny events of Ophoria, sorry. And so the Montina, nay, speculations to Duana Suba Montesa, Ghana boxers, Dudwana, one Sukopia more Glasgow Nessa, Dudwana to the injury, and a ram in our coach is it Abi. I'm injured and a Biani Campo. Nemum, say yes, selected boxers, oh Ghana, now Domakwa Glasgow, no, Ninsen. What in the baby and your friends say, I'm ready to do. Ya selection every best in a coach. Just a crumb on some dear with a Yenti coach of your sorry. No, that is not true. Actually, selecting of the team was not mine. I was just giving the team and then I started training with them. I didn't play actual role in terms of selecting the team. Until be a selection, no be a coach. Ghana Nkwa. Yes, Ghana Nkwana, who will never be Santi. And also a coach Ofori sorry no. A Black Bombers Ghana amateur boxing team amukopiem and so Glasgow Scotland 2026 come out games are and also to join so this sound come away about Montana Pedinano and so sumina yo me say on performance a director general edema the National Sports Authority one also de na no atunkonimo enkomonim was a disappointing pa na ene I was say yetimi friend panifo na nei ombe yinsem bia no me say on performance nsema ono so eka ni. I think that's a good summary. I think we're all to blame. And if the president says you're all fired, I think he'll be right. I mean, barring those who are, brought in by election, look, Fifi, you and I know that the conversations
are perhaps too prolonged. The reality is that firm action must be taken. And the lack of coordination, lack of working together, let them know how from that field, let's come together and strategically work and map out a way. It's still going to be the same answers. And if heads roll, that should be in order. That's what happens in other countries. I mean, coaches have resigned and have left their post after this Commonwealth Games because they said, look, we tried our best. Our best wasn't good enough. Let somebody else come and try. That is how we should be thinking for various reasons. So I think we've got to be very critical and analysis. If NSA must take responsibility, yes, absolutely, we should do that. And we must be brought to book if it's the Ministry of Sports and Recreation, if it's the Ghana Olympic Committee. I think that's the right way to go. Otherwise, this conversation will probably, unfortunately, we might repeat it in 4 years' time in India after the next Commonwealth Games. Wei Director General Adema the National Sports Authority Mr. Yohan Pofanka Nkoma wanonso edi after say Team Ghana every Glasgow by Chesem Bebre say Kromo de see ya na koda the next 4 years near S1 for Elko and also some no ntino Nkoma Mr. Yohan Pofanka so no edi 2 Jano pedi nyina no ema yemfa transfer stories kakran so na fe yempege mu ewo dwumade so me no ka say de brekum Chelsea and so asan Abrante fence Diausi Taylor former player de Carolina United and media Abrante Kromo de league no wababo ni ye brutanei ono so akopiem brekum Chelsea no pay yede san komano enso atujana bibiani Gold Stars enso etimi asan Abrante fence Nicholas Amekpewu wano no a former player de Elmina Sharks unim said Division 1 last season or she still 16 goals ana wadeje ade cancer goalking our Division 1 Zone 2 niminti bibiani Gold Stars assign akwadana nasa Brantia your friends and Nicholas Amekpewu and also Nkoma Kefu by the nyina no enso na media ma dia say Kromo league no ya starting out is media ma club bia shana na enye by fluke and say enye ade cancer 9 day 1 day wonder bia one more year signs out do apa and tia meeting say Omasani Brantia friends Abdul Jalulu Osman from New Edubiase enti Kromo de come here say back club bia our best player no na Mediama enso assign no enti ya no enso a new sign a Mediama Sporting Club enso so etimi aye on this note yemfa agude mu nsema boabo ni nyina yemfa nsi yanda Lumba nzupase sa brano abranu bia no omositumi ekoemo efa dwumade ni naoka ene yi womutimi ade ekofa ma na ne nkoma ne ba afi yesasi form ade efisam nkoma nyina no enso by Michael so coacher producer on duty on Ukraine ana no pa wiram Facebook ni YouTube ne so a woma onsa enso eto dwumade no so ewo ho mede ne best makadu sai ubetimi aframe man bise Yanda Sports team nyina as led by Mr. Kwame Afum omu nyina so tachire ano yade dwumade no enso so etimi ebesomo no na Mr. Rita ewo tema committee manya ne ntie se wabiema wotie nei wono enso so edi messages outdoor enso so eba sanso na Samje Bakri enso Madina bema yaw enso so mamencho na Lajos you heavy part Mr. Hitman mama mfauzi right Bismarck do say na pay that papa pasa wodi akudi mu nsam agopra so nsam aba beda etufa wotie DL 106.9 17 minutes after 7 a.m. here coming up next newspaper review segment no yeah there ba
$106.9, 26 minutes after 7 a.m. here. And it's still the biggest breakfast show in the capital. Anidaso Wɔhɔ Obia. Enquires ADO1 Alex Kinate, PR Department of the Ghana National Fire Service, ending command. Akwenshia SC Watema, Eja Ato Warehouse Bia, a home commono, Ebu Boba no pay Enquires Manasona Fe, Yeni ADO1 Alex Kinate, ending command. Everyone, good morning. Good morning, Emil. Na anope wa promo saying. No be Enquiries. Yo. Anope dia soya ya ntia sem de warehouse Watema. Eja tomu ehon komo no saying no mutsi nampa warehouse bi wo tema industrial area omoye take away packs ni other plastic materials including rubber ya yede mori egum ede shebotumu ni dia even yede mu egum ansa ne dia hye ne botumu na no sa warehouse no na and our factory no and yes this age man na how much be 1240 any nyan ntie say ija to na at that time Ghanaian officers no omo abonti omo ye night patrols and omo hu wusie no intiansa na obi be free kra no mo no na mkwan so omo ko na omo ko du omo say warehouse say tire factory anu ye din na siya ejebi sanu dum na enye easy because rubber the name said you will make it highly combustible. Ijanya tumwa ni spread very fast. Udu no krana any easy sir. Nti abomotia na how much be 230 there. Near bridge and no ase. And so no pay 6 o'clock. And I eat me edu ejano kra na. No matter ka shishi mu. Omo finished products ni bi. Shishi momo machines no mo die omo plastic omo die omo juma no. Ebi so ehihye nenso no ye bomodin say omo 7 room apartments we o hono no itimi bo ho ban eja no anka no o hwe say omo wo omo administrative block see ye bomodin ebi anka eja no anka no omo gas plants wo hono enso so no eja no anka no na indomie for factory bia brengte ajetin kan boy home modern in kasai indomie warehouse factory no enso no nka ebitimi ashi bat nyame adum na mejumade boy intino nyame adum enso no ehwo anka. Okay, anyone mame mbusao ye din komo sisi are you still at the scene? Partially. Okay. Now, Enquires say some of the firefighters and so anya injuries. I won't come on to say. You know, not that do be before into see that do not no near safety boot. And so now your officers be no it's that was so. Not that one near the crime it me for boot no. Again, so no portions of the wall no be able buye. Emma a office a book office a bit you so. I mean, a boy said, or share helmets. And yes, sir, or share helmets can and yet and get to you didn't call them a polyclinic. No, most city, I no city, no, or more moon to me, see, or master referring to General Hospital. I should say, Yamiadum, the home into no, and no, yeah, monitor the health condition of the hospital on national. You. ADO1 Alex Kinate and pay that's a papa said one may who dear course and pay a Watema industrial area. Akwenshia Esia warehouse Ijatumu and pay that's a Sonia Dinkomo it would deal 106.9 so. Right. ADO1 Alex Kinate Department of PR and as a PR department of the Ghana National Fire Service and you know Edinkomo Johnny live on Facebook uba pictures in Shaba Kojo Samibi Wama Yansakano. And it's so disturbing. Okocha for pictures na to so. Warehouse Watema
Obekasa ashedrebe. And it's so pathetic. Idea you're very, very serious. Joining a live on Facebook, pictures, any videos, any that's to my warehouse. According to ADO1, Alex Kinati, and a boy on command pay said the Akoswo, a honor number until no a Honson commander. Ebusia Brasum, Yadiko Wakatamo Boswano, Yadeba. Join us live on Facebook, live on YouTube. Now, once watch a link, no. Ama ofufuro bi nso atumi ahwebi inshaba kwadwo same bi atena se nkoso hema na hema enso ewo hanoma no pay mo de ne space atoso a ne ho aye fe yi papa kwadwo nso ahye ne shirt kama polo no no pay walezi mi emo pa yere ko newspaper review no mo nishiraba kwadwo same bi no din se mereko so aba ofie money life ye ba ma for money. Headlines no about my mind, politics, sports, me entertainment, and so go just me be them my what you newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia, you can cry every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some breaking stories, yeah, in fan to hope. Sharp analysis, make a sapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ my newspaper review. Winchiraba Kojo Sami B. Right, Johnny, live on Facebook in Komana. You did that. Say, Matranchama, esi Waterma Industrial Area Factory. Eja Tomono, home pictures, and that's live on Facebook. Oba now wants to watch a link and now for Furubin. So, to me, I should be and I pay some Rebecca live on Facebook. Says, good morning, Brock. I'm now watching you live at Waterma Free Zones. Rita, a Mwabwati messenger, what the Abana pay when also airborne como. Say, hey, this is serious. So, Factory. Watema, according to ADO1 Alex Kinati, Ebon Commando Payro Factory na ashe Juribea firefighters and I say Ujim Odumja penny for a call honoman so no maybe some sustaining injuries are a home como and Yadima and pay live on DL 106.9 and I pay Shaba Kojo Sami be at Tenase and Koswahima Nahima so Atanase and a payer Yadiku Wakra Tambo Boswano Yadiba. It's time for the newspaper review segment on the show. Mariana Femi man koso hema akwaba inshaba kwajo sami bi nso akwaba na fe na pay yendin komo kwajo. Good morning. Yeah, good morning, Brakobra. Ana pay bibia boko dia. Ya me adom bibia boko. Ye de nyankopon ase yie papa pa na koso hema machin o. Ejusu. Na hema no pay one promote saying. Ya me adom. Ye de nyankopon ase. Ye de nyankopon ase. Kwajo nso na asusu me da ase. Se we hwe chiri na bibia nso eye kama. Ana pay minum se ko wakra tambo boso no ene ye de ba be som Ghana fo. Awoti Anidaso Wɔhɔ. Kodwa na pe na me ne atiefo edi nkomo bi. Kodwa on say etoda wo busuani bi pa o bi pa ne nsem wo bi. But wo ho kyerɛw no wonim sɛ wo ho kyerɛw wo sika bato amboa wo de bɛboa bontonso ni. Ade a ehadwene papa na afi wo de akɔgye fans ɛwɔ abonten. Tina me ka kyerɛ tiefo awoti anɔpɛ ndi sɛ enti kakra bi a wo sabeka bia no kuramu ye. Yadwuma bi a wobetumi biara esan se enfo wani entu nipa so wo wadanfo bi a wobetumi aboa wo wo abusuafo a wobetumi aboa bera wo ho akyere wo wo maame nuanom bi a wo so betumi aboa wo but wo mboa wo ntino de na meka na sese o ma aboa bi na nipa na dikan a sa nipa no won dikan won so kakrakra wo ba ebuburo kosua ade ebeye no ensaida so kwadwo eno ne nkoma no pai na yebo. Brakobra na tiefo muti anope ase nyankase yankopon hira obno nyo munyina kese. Right. Yeah, na no krasem ni se abelabo na yebo no bibia obeye bia no ono twede yampon yankopon no na ni hunu me nyina. No kra ni se wonfo wani ntuni paso ene de yemmoa wo. Ye woni pa ne bebre ho no ma Brakobra no beye ni fie robekọ abonten. Nti yade ba ko ese wo hye ni so. O de ba ko je fans abonten. Nti na obia ye fa ni se ye outside gentility home cry. Any penny p ubekwa bonten no penny within pa anyankofo a wo mo no amudi agoro chese nyama wo yema wo mo no obekwa na busuam ni fie no penny na chese kire din kura o
Your mobile for fear honum. Or more binom fear don't be declared then. Now so Beko Yak is 7 and near March Chenima Bontain. At the fans. Enti Obi Wabaka say we sika ni we ne fie fo nyina di obla kobranya sanity. Nya sanity. Empani ka say mi say busunya de say kwaye. Say wo we akira hu say ni nyina bomutum. No correct. Ba we akira EBS ne sibre. That's how it is. Enti no bebre na ya ne wa bontan etumi jage oh nipa we de oh we say de wo sika de na busunyafo ayeye oh we de ne hokafo wa fili afam. Obi Wabaka sika ni ba na yire de obedi kura den. Oh yeah. Ebi wo sika pa ba na yire de obedi eden. Obi so Nigeria wo sika ba ne kunu de obedi eden eye nipa su ba de kayetumi gya yanka beboa sana nipa tie sana nipa tie kayetumi se san yanka beboa ba tanya de ebegyae enti wo ho no ma na wa hwe ho yi o sika ni wo abusua ma ne nche se abusua na ye eye ne ono ni sika opa no ma obie so wa ma wa enkwese hwe enti se de yem bibire na wa bonte a yesu so simesia ye we ya yesi no openi o ma mo ben wo no mo no empeni se bia bo aponche zoni maboa ponche apapon fifiri ni pa nanso no ne hu wini ntia sometimes ye pekura yi hu no nti bebre na wadefo mabusuam o mo wasikafo ofie nso kom de amanfo yeah that's how I mean how it is nti benya mfia ni ntu obi so o abrabo no de bi wo de o papa na watu kwan akwa brochi ya ono na atu no kwan enka se o papa atu kwanti o mama wa ye de bi wabusuani bi asisi adan bebre de bi ahan mesu wo bekọ ne obi den ya wasisi pa wo kura kisiem e de da ho no ma sabe kobra ne ndem a wo de ka se atwa ho ahia a wo je fans wo kurom se ye kani pa mu yasikafo a on na di kan o de batene de hie bi wono ma wo bra man obi wo kokọ akura se ameka se yi ogusu a wadu afu afi no pam so on fi wo yes wo ma bet so no debi ye yesuni abrofo no abrabo no ye different bibini ni broni abrabo no difference e wo mni se adano na wo ka sembi na wo de wabusua asem eye mfato ho na wo se wo bi wabusua ni ma wo ma bet so no na aye ba na se bibi ba busua ni ma wo so abeje fans te so no enti no wo ma wo ndu honom de bia debi de sanete you see o ma won ne nyepe ye woni papi we yabusuam ne yanko gurum ne yanko fam a ono ne nim say o ma the opportunity na one ne be pa obeji udin enti wo mpene wo so brother ka se mi kire o oh yeah why not yeah okay okay say asa agro ba to okay enya say agro asem ani bere sem na me no kan yes say we obada ben minu aketo ano no so ye yese na me a na say wagum anim ase those days na tete no wabusuam na se de aka ne bible kura kan ho asem no se awade kura ba wade ahwe na onua pani wade ansa na waye den wa wade ene sa ne ma no etwam yenya ni sa bio baste na akwa abusua adwuma da so ade ye adwuma se abusua na ewom na aka ne se wo papa ana wo maame wo bra pani nsi fie opani wontumi nsi fie ye beku ato atwene ene bi da so abusua hodom me abusua metim ne bi wom opani se wo na wo ye kuma na ye me ye wadom no pejao na wamfa nhye kukuam na pagya ekosensen so a no bekọ aduro so yes ye wo bebre mutu nduro memabusuam omokọ abosom so they will work against you so wa manyame ani wani mu kan openi ombekọ ati ombese obi bia and kind of family me medem na me kan yes so hu se wa ye ya obekọ ati awo so ono wanye ya wo ye ndi onte ase sa ne bebre na suban te we na mato nkomo biase me na me kan no kra kire wo no memabusua sa ne te se oni ye penin sena na say wo try say obe make amends in life a odo be kwa aduro so akokwa tiawo say obi bia ansa na mu nyina mo meye the same level nti adan no nkomo ya obi di ko ya fe na matias ye oh yeah sa na tie ye ya busua no say wo be ko anim asa na ne pa de on tie ase eni ye nyina ase nkoto ne nyina ye gu kenten ba kum ono a ntumi nko ne nua so ko betwena tom ne nyina edem pull him down PhD no bi wo ya busua menim se de wabusua tie nti woto ho am wani na ho nya se obra bia ye nti oni da so da bi ne de a nti ne obi wu a bo nse na bi kura na wakosi den se busua sa ase so na ye man so no ntokwa na de openi obra ne de wala wabo me kan okura kire openi obra ne de wala wabo o papa wabo ne de won so de na wo ye agya wo ma ene wabusua eno ne yasem no nti mo ma ye momodin ane nyere ye hu ye de wa ne mfa because busua pi wo be ye pa de openi enka abontun sini mefa nko ye busua ye dem no kura na me ka kire ye sa na yesu bante wo ye busua se wo be ye wu busua ni mu de ho ye ya ope nti obama wo ahwe ase na ho na ko na mu nyina mai the same level no a wo nko ma nso nko na mu nyina mu gina wa so brabo ne de openi
mfoni nto bia so asa hohoa no yiro hu wa besi so I'm telling you yiro hu na ye de betima hohoa besi so a ono a wonte nwe dabe ono so a wonte nto na waye no ho lakadasika the word I out use no yeah sure ana fra naku wono a wonte nwe ono so a wonte nto ana osi besi so woye besi den kura that the Lumba na to ne nwom se hohoa bia besi me besi bi so ono a wonte nwe ono so a wonte nto ana oti besi so a woye besi den fie yefo waba ma ye ho nto yen wono wosre but no to botom that the Lumba na kan ye ala ba ko wakata na mbo so na ready kwajo munchia tifo na fie no yento aso black obra yenchia Ghana for on po mutie ne kasa kupon hire obia no nyu obia kese anope ade achi ye ne aye ko mfa ye nko ye ba wo mfa ye mra ye mpa abon so ne nyankopon na ne chimi ye nyina na po ye hu ye mobo na wo hwe ye so nyankopon ya adom de ye ko bebedu anumra ye nyina de aseda na ye bema ne din e wo na adom nti no ne amen ko wakata na ye krado anope ye nkwai Black Obra no pay yen shen ko wakrata mbo so dwumade na se ansem ne de dodo na aba no pay yeto ye bo ase na tu na sere ne abasa ne magana fo ehunu de ko ewo o my gandam na yemfa daily guard ko wakrata no emfa nhye ko wakrata mbo so dwumade no ase na daily guard ko wakrata no bo no homa ne se Ghana's favorite newspaper do ko wakrata no pay audience matudwa e kire mi say o my Ghana fango bo no akwaye a skyrocket o chese nam wie ma enam wie ma e kofa fa sa e kofa fa sa na se de no makro no in fact anyasem kuma eno nti Ghana mampeni berema obo ada yem papa dwan no drama ni mahama wakasa e kirem sei endrada o kirem a o ma Ghana fango no se de ne bo no kro no nti no e ba ne sa ma hyenkafo mo de fango ye adwuma dodo na no maso be ye hyepam ene nwuma wura no nso a mo de fango de dwuma no nti sei o my Ghana fango bo no mampeni kirem sei wafa muka 2 Ghana cedis wate de afrim 2 cedis no mampeni wayi e de afri fango so no mampeni e kirem sei fango de ne de wayi afri sei no eye desert yentie ni yi enya ni nyina eye desert pe no mampeni wayi 2 Ghana cedis e de afri so ento ukoto petrol ni kerosene ni ade na nka ho eye desert pe no mampeni wayi 2 cedis e de afri se be beboa na Ghana fo ko mu aha no wonom no mampeni kirem se we kura no aya bosom ba kwantem ene otu sa na mon ahwe se fango bo no betumi akonka na na so betia ma hyenkafo ne mu a mode fango edijuma wo mam na aboara mo ho atuma haram no kirem a we nya hyehye pa hodo aban ne boa se be ya o my Ghana fango bo akosoro ne ade ahokira ba o mam mu no ebe kofom na Ghana fo nso amudi djuma na mudwumedi ahodo mu no bibia be konka ne ede amamo na obakata feta so miensan ode eya Miracle Dennis aboagimfo ni abeto yanom we wa MC pen ena no kura ya nso wasan so abo adwumaden ede asom Dr. Alhaji Mahmud Bawumia say ne campaign team director no na asem da ko akata ne mbo amane say court uchire ma Miracles aboage ne bank account eye pode enum na omen empeni for do monsatu ne sika sem so court ede wo hye ede ato ne bank account ni nyina so say ontumi nkobie ne sika ne bank account mu ko yi sika bia mfrim efri say warum susu say dwirim ene kroye anase proye ne kankan bia koso ewo ne dwumadi obedi yebeso moment no say yi de Miracles aboage ne to atwia omo kirim so onu kuto wo bank account no pole enum 5 bank account as you say de kapre ontumi nyi mfrim visa ban de ne sato so a hwehwe mapa eguso a ekoso efa ne dwumadi a obedi ebesom oman Ghana na sanso na nkra beto dwe kirim say enipa ba no wonu magu afoforo nson na wonum eprepre o mapre mo den ni nyina da ayenkwanhia da no ada ekosi ye ewon kran eni kumase kwantempo no so ewo ne okobu nsu junction potem ho no ma eni ye STC bus bi eni fuo tanka eni kasa hodo kan ho de kwanya ntemu a eni ye head on coalition anya semkuma je se ne tankers ne de ne ye tu kura ni nyina hyedwere pe eti enipa wonum wuye no eye nipa be no omotetete ye tanka nim eni jato mu ntomantumi empie ema wo mu nyina hye ana afi nipa pole ba sonso e prepare me kase o mo da resabia
a doctor for nurse fo gina wonom so a wonom episode betumi age wonom enkwa enti wei ene nsema hodo anopai ko akata din da so e daily guide ko akata yi wode ba ebeto edwa na mimi dia me de hyase eye daily graphic eno na me de hye media no ase na ene wo se emrahye bedwamfo age atum na afenso so mining companies ahodo ensia bia na omu lease no ewu no omagie atum no ma renew ede ama wo mo eno no edom kuma no kasafa ho pa ya chese enya asem ketwa na wo hwe hanom a osoafa wo hwe sase na afenso ba de enipa a wode adua asase mu so eye owura Emmanuel Amakofibo a woda hanom a chese wo kirechire mu a eno nso so eda hanom na wo hwe de ewosro ho nso so a na ICU4 na eka kire aban se ene state owned enterprises enyumaku ahodo a eya aban na wabiebie na afenso so atete apansam na entumi nya na asa ne komobuo se ekojo to no aban enhwe na afe won hyemu kna sika bi obetimi di ahyemu kna sade ebe ya enyumanyuma ebebusu wo Ghana ha esanse enyuma ahodo bebre ne wonka wo mai mu na ensoso no esanse enyuma no ne bi komu obubu okwapa ya to no pansam achese yenya ne hwe no eno na nam so a unemployment no ebupa no enu nti aban enhwe na wonye ne sa afi Felix Kwachi Ofusu eye government spokesperson wono eno wo kiremu se diesel no ade aban ateso kakra Ghana 2 cedis ya chese no so etumi aboa deputy majority leader enso so na kasa kire asoafo ya chese wo mo ene mrahye bedwamfo nyina wo tu omufo se ene akwanya munyinya na mode ma mo party supporters no enye muntetre mo ahye mu na mo bebo obi a mummo obi a emane nkosi krobani so na enye se wo bo a na wo koboa nipa ba akofo wo se eno no enya ade a ebetumi aboa eno nti yenhwe na afi so yenya ne sa pepepe se wo yemrahye bedwamu ni anasa wo yesoafo na ebia wo mpeso ano so wo betumi aboa nipa sasa wo bo wo party mufo nko anasa we de minim no adwoba kwadwoba na ha eno nko na chese wayere ho a wo de wo ye na emom no se wo beboa de na wo boaboa obi a eno na ebetumi aboa ensema daily graphic ede ba no pay na mabobo bi so ede atwewe na dem de to so daybreak na me de to so na eno so eda hanoma wo kiremu se MP ene MC bi na ne wo makotai emabunu bi achi o mo hyase ya tese o mo yetakra wugem wo mo na hyase a tese ekuo bi a ye friend se global all mining ai ye company a tese o mo na fuma gudie bi no mutu na wo mo si emabunu no ena chese o mo hye o mase no mo hye won kutupa mo no mo nkoko eno daybreak ena chese wo de aba anopai eno so me de to aso de a na justice kulindi wo no so ena wo ka kire Gen Z law students na chese wo mo a wo mo ko suku wo mo ko suande e de abaye lawyers a lawyer fo nketo na wo mo beba no ena wo tu o mo fo no wo kire mu ka kire o mo se lawyer dwumadie ne de mu bayi adesuan de mu besuon na emom ye pe better lawyers a lawyer fo a wo mu nimde wo mu ka no kore wo mu muntanchia etentododoro anasa atentene ne nko a eho adwuma na chese wo mu no wo mu ye eno so eda ha no ma chese won ne no ase ne ye ka ho asem se lawyer fo etu da bia ejina made ne kitahye pro ye kankan ne de for mu ne so nka mo adwuma ikora no nkente sa muko sai se de no konda bia mo de beto na so duru bre bia na asa mo achia de no entenetene eno na lawyer panyi wo kirechire mu de a kire se oye lawyer na wusua de na se wusua de abaye lawyer de a sua no koreka na sua tentene ne enne betimi aboa wo enye se more lawyers no man no lawyer fo abu we simpasa me ye lawyer we simpasa me ye lawyer wo se no no emwa nti no yenyere ho na yenye na tachiman ne wanchi ahemfo
ɛna wɔn ɛbɔ DVLA adwumakuo no wɔn fa ɛwɔ tɛkyiman no wɔn aba so paa so wɔn ayɛ adeɛ papapapapapa ɛno nso so ɛda daybreak mu NPA ɛna wɔn mu kyerɛ mu sɛ ne fuel no sɛ deɛ esi kɔ soro ne ade no wɔn bɛhwehwɛ mu na afei no wɔn ahu deɛ wɔn bɛtumi ayɛ ɛde afa ho ɛno nso so ɛwɔ the daybreak mu yɛ akyɛ saa no pɛyi no mede ɛsom wɔ the daybreak nsɛm ɛwɔ mu ɛnie. Yɛn to akɔ aka tambo so no so ne mpim kɔ yɛ nim anen nsɛm ne deɛ ɛne yɛdɔɔso paa na yɛkɔ yɛ nim ane yɛnyina mu ɛwɔ the daily search akɔ aka ta no ɔde nsɛm pii na aba betodwa ɛna anɔpa yi na wɔkyerɛ mu asese anya sɛm kumo asante mantam mu kumase kwantempo no se na kyɛ sɛ STC base bi sia no ma ɛgya dem kyɛ sɛ base na ahyɛdwerɛ bɛɛ ɔsɛ yimfa no wɔ Accra to Kumasi highway 7 affected in a very multi-vehicle collision nti anya sɛm kuma ɛne ahyɛn bɛboro bɛyɛ nnan na ndrada nkwanhyia kɔɔ so asante mantam ne nkrabopore mantam kwantempo so ɛkɔ bu nso dwanse mpotem hɔ no ma kyɛ sɛ ne ɛkɔyɛ mugyasɛm a anipa bɛn no mu nyinaa afrim ɛma foforo bɛyɛ nson so apiripira pɛ ɔmo apira na ɔde yi pa no pɛyin the daily search akwakata na ɔde mu nsɛnsɛm aba abeto edwam na sanso no kwakata yi ɛbɔ amane sɛ MPP ready for over ɛyɛ said na temakro ɛyɛ akwita anasa akwita no ɛho nsɛnsɛm na aba no entamu kyerem sɛ yɛ maame said na temakro aka ne Maslok penipa make say ɔman Ghana ɔbɛda yɛ ne Maslok adwumaku ɛhwɛ ɛbɔ ɔman Ghana de hye bosia na mutumi edi adwuma nkakra nkra na munya sikari hwefie no okwada na mu kyerem so wabɔ ɔman Ghana ka bɛyɛ 90 million anya sika kuma kra asemi kwa asem di bia menne abanya sesa ɔmo kyerem sɛ ne ho son sabro benti onko fie na ɔne nabusuan nko di nom ne de bia da ɔmo ndwe ɔmo ahom feeling fam ɛno na MPP amanyoko ni panifo kyerem sɛ ɛba ne saa na ɔman Ghana kabinam kabia membo na enya adwuma fi sɛ sabe Obia bo ɔman yekro no na ɔman hyehyɛ de na koto afiase na ban bia ba ne wagya ne saa de mu ɔman ni senti yankopɔ ya adoma ye wada ebe MPP amanyoko ni makoyɛ ɔyɔ kyerɛ na wɔnom atutas kokɔ ɛde akyerɛ ɔman Ghana aban yɛ tia ba enwa soe ana afi so asɛm di bi afiri sɛ sabe ɔmo hu ni sɛ ɔmo de ɔman Ghana ɛbɔ chaskali ene chaskali pa na ɔmo de yɛbɔ kokoro da dwon no ɔware na ɔmo de yɛto a ne da meto a mote yakwa da bia ɛmo ɔman ɛna ho nsɛnsɛm no me wɔfa ase national organizer edema MPP na nabi mfoni da hanoma no pay eno so yede mu kyerɛ mu nyinaa ɛsom ano pay na sanso na doctor we ya miracles aboagye nsɛnsɛm so abɛda ha o nya ize kura high court na make so mo freezing account kyerɛ mu sɛ cap on tumi yi bi mfamfiri na account mu David sɛ make sɛ na so ayɛ hye ɔde ɔman yika ɔde Ghana ka sɛ sika ne wantua ne sika kura be account no yɛ pole enum ne nyinaa ɔman de nsa to so akapre otumi nyim frame nti so oniska obabi bio dia na yere ne ma e kompa na bede wono mo mbem no kyena hwe ade a wapin hom the sense na patients of where enya polyclinic stranded by power outages amu kirim se ne udo ne kirim o man Ghana enya aresabia ho no mo no akɔgyeta dumso nti doctors ne nurse phone tumi nya adwuma nti ayaresa man Ghana de show mo yare mo kɔ hɔ no omu nyina akɔyɛ stranded ho no ma kyese ne ma nkɔnkan omu nyina yɛ basa omu nyina yɛ basa wo no man no so no pain ko akratai ɛde won sensem aba abeto edwa enti ene yɛ nsema ho de ano pain the daily search akwakata no ɔde ba ɛbɛsom yɛn the archives na me de etwa so na ɔse tema oil refinery no yade a ene engineer emabunu pa ya kyese nsuo gina omo hu omo gane entini bibie ye adwuma kama enipa makoma akwa hasa 300 na kyese omo pa wo mo se nei wo mo meboa na afi nsuso omo mehye adwuma nim kana pa na omo no fa na ye fa omo nyese contract o ya fa wo mo kyese permanent positions na kyese ye de ama wo mo a enye asem ketoa o 6542 jobs created as management invest in future of Ghana refining industry na kyese nipa no apem ahenum aduanan mienu 1542 na kyese nyuma nko a na wo mo ebu a kyese nche bia nipa benya adwuma pa aye ewo saa asuye ho eno na ewo the archives front page na krata fa mienu miensa enan enenum na nsemi wo behu ewo ho na wisdom edem gumashi na wono wo bisa so afo ohwensase ene oba de ne pa eso yewura makofi bua
se fuma gudie bia mutu mpanimfo bi tu asemo no monsisan ho nkrata bia chese wonu no susu se nya yi no busa ho nsem se de na akwa akosi se de musi ye munhihye eye ni ana se enye eno so eda hanom na Council of State member na worker say na wo se emfie obi mfie a wonya wahunu ensese eye kwan a ye de fa so a ye di susu se usenti no unima de so wahunu saa nhihye ye bi na ewo bibifo ye adwene mu no yetimi hwe ni mfie ne de ajeje ne se wunim hu so wahunu ni nyina waka ho asem se nye mfie ene ye de ye adwumaden eye anase bi se bi nyansa ne nimde ka ho ene nyansa de ye wakoda nyansafo ene ye wo panyi so nim nyansa ne ye wo panyi asabisabi adwene ne nya adwuma na akora so adwene ne nya adwuma enye mfie mu kora ubu ha wuswa na so na adwene no emu dopayi eno no eda ha. APL demands accountability in mining sector eno so eda ha no ma wo hwe say gold board for monhwe na ombebunkunta womubebunkunta kire wo man no so ate ase na afi so enye gold board nko a wo se ganrap wo so eka ho omebunkunta wo manim efuma gudie no bebie bia fefe bia no omebunkunta enchire boost energy na wo se wo mo de 1 million Ghana cedis de akoshe Ghana Medical Trust Fund mu eno so eda hade archives insama omode ba no pay in na yemo nwura mu wo the dispatch kwakrata odensem aba abeto edwa na dispatch kwakrata no oba ye no odensem pi na ba ode Ghana mampeni yem papa baramo oboada John Dramani Mahama ne foni da hanom ana afin so osan ede openipo no ene yem papa John Dramani Mahama oboni chidom pa ani din ede yem papa Julius Debra on ye chief of staff ede ma o my Ghana na kwakate ba mane say Mahames a trusted hand. Why Dr. Julius Debra has twice served as his chief of staff. Make us a kwakate ba mane say enye ize krao enye ize kra Ghana mampeni ye ka omanyim nipa woju omu dipa dia na yem papa chief of staff Julius Debra papa imodin mopa de enye izo chese edi kan obeye mampeni papa na ye ni chief of staff entinka okoya wosan be ne ka ye hwede mu so besan afeni pa afro nanso wa afeni pa afro enna mugidie na nyonko papa da wo muntamunte no wasan afo na dwuma bi ma kine se we de nyanko bi sene wonua ono na busua mu kura no sa trust we kuro nya bi wo mti we de papa Julius Debra subampa wada na de no Ghana mampeni yem papa barama oboada John Dramani Mahama ne nia sopa no pay katafata su tupako awo the dispatch ko akrata yin opo ho amane na enka beto dwa hanam wei eyo man Ghana police ahene yen IGP katafata so tupako no ba amane sem o man Ghana police ahene yem papa Christian tete yehono akase chirim sem Ghana de hia mudimudin ekoye say mo pa ho ba mo ku ahodo nwuma adwuma kwaye no ene ye Ghana Police Service, Military Service, ene Immigration Service, Prison Service, Ghana National Fire Service de ka ho no say police for ne de okirem a mo de medically cleared applicants still under consideration enti mo a monkrata ba ye so mo koye mo medical so na ma pass bibia ye kama mo wa ho de am betuma ye adwuma no police for mama ne say omugu so mo fa adwuma ye fo na adwuma no enti so mo mfre wa twen nya botre boko o ma hyase edom doson enti ene bi ma di kan a make say empanifo gu so a bibia e kon kan de ama wonom na won so se de etie bia nche obeto omo nka enti se bia wo ba no o apply for Ghana Police Service what is a man for na wo ba ne de mo mfre na o mo se en kan kire mo nya botre mugu so frɛ nche ebeduru so na wo so atumi aiden akobi na bibia kon kan edi amamsanso na I focus calls for unity in MPP cite his experience and 2016 victory entimi amwa faase Paul Afoko kirem say MPP amoyuku no tumi ya mode o 2028 tumi ya mode ne made ba ko pa aka na yese nkabom na nsen se dia amoyuku ne ye no aso obia pre ne de njichemu yiyimu ni papa mu ne ya doso se mo ntumi ya nka mbom ba ko se bo ba ko mu ade ba mo pa na se de yankopon kura ahyehya to wose 2028 osunu firi nwuram aba abetena Ghana ba nwa kese sa besom so mampeni awo meyi mo no obesere mo ada monya ba ko na monka mbom
na munya watimi no wakam no emu amanyuko na Yankopon ya atom na moto aba na man no be ye national chairman de a mafili afam we ye nsem a the dispatch ko akrata no odeba ebesema no pay Natural said the meso so me de etwa media ne so the business analyst na me de etwa so na krata fet also miensa na o say His Excellency John Dramani Mahama ashe say any fuel and as a diesel no won't take a bonus so 2 Ghana cedis na face so into me M1 lorry fire see be 2 year betum no into me embra from kakra and also so eda hanoma said the business analyst or they aba anopay na GJ president also so the hano say credible media key to Africans investment and future and also so eda hanoma wochemu eka chance for say any and some na moke kano muma hu sa asem no nukuro emu da ho ya chese munsi biti ase enchie bi eno ena ebetumi aboa ebibi man so ahunu yendachi so asem no kana wo chia na wanhwe ya na akofa nsem foforo ede aba eno so eda ha na de etho one corner bi was Gold Board suspends licenses of Dominic Bonsu Ventures. Aye, enti Dominic Bonsu Ventures aka ne kwa na yese oye adwuma e wo Gold Board oye adwuma ma ye wrasam jamfini ade said abetoto montene so no e na wo mu kire mu se aye ni dwumadie ni nyina Gold Board esi wo mu do mo nsa atoso afa so proprietor ohwe dwumadie na na se company no so wo mu hwehwe na afa so wo mu akire no eno so eda ehanoma chese enye asem kuma na osi BOG Bank of Ghana warns public against 20 online states digital loan apps na chese ayam papa loan apps bi ene we yesi wo pebosi afa ha na Bank of Ghana dia ba se sa loan apps na mokokokkoso no munhwe ye o munhwe no obi de musika adwane a manhwe yi a mo ba yentumi nka bi ma mo Ghana fo asase na ebeba na mo hotem wo no duru bere bi na se wo mo betitwe musika firi mo phone so a munhwe ye na ma meka bi bia mekyerechirem se ya aban yo wo mo srepa eno so eda ehanom eno ene ensama ewo the business analyst mu anopai yantoa kuwaka tambo sono so nemfia ni fanchiremu with the New Republic waka tandi biaba no bono homra ne say eye reviewing ite eye bread lens enti we de ahwehwani wa no de ani ma ese kusukusu na hu hwani ya ma ani muti kama de mamo na ne mla ne ene mfansa awaje no o se mo de ba ye supani no wotire ma the galamsey queen of Enzema ne nyina ne say ye mame ono ena ye chief executive officer edema ye nguvi Money Limited and nothing so Atamos Resources. Ni di anjara. Omu chirem sense ma ho no modie enye yizo. Omu su tumi pa enye yize kura. Ha? Enye yize kura. Omu chirem asesei tumi pa ye kwaso ho no mo nya sem kuma je so mo de enzema ansa ase no watema ntem na dane galamsey. Eho so kura na last minister and natural resource. Onimnyamfo Emmanuel amakofi bua na chigu ho bruta omo kirema oswafo na chigu efiri so onkwanze mankohwe ehwe ne ofi ne kurom pa na ese wanya tumi a osom hwe omanga na yensa ase ne yakwaye so na mo kirema tese ne mabi yakwaso no enye yizi kura galamse na nimpa pia mo tumi etu ni se inyafu a eje se mpenifu abam enaja eni omo mo ka bia wo ma enke so omo hwe ne bibia ko nkan no kwabrane po no nko na fu a wonwe ne manfo no oman Ghana ho ntini jese sa na ekoso mu chirim sense man is say de aye nsempi a me wo fa se anjara ene o mom keka ho bi chirim se galamse ne de adane empire galamse empire e wo Ghana ha no mu chirim se ne de eyo ni minyamfo Emmanuel amakofi bua ono ane kurom nsema eho agitawu meje se ho na galamse na dwasuo mu nyina wo Ghana si ekoso a anya asem wa no pay the New Republic ko akata no ode wonsem eba ebeto igwa
Mintaso. The Chronicles ena me de etwa me de ne so ena wo mo aweda ha Ghana mampanyi ena anopai wo gine samba pa 2 cedi was diesel price no wate so wosre sempani fo hwe no mo fanya adwuma no man no yekomu anwu yei eno so eda ha na yesi adan ne mpatam ho baabi na electrochem workers bi wo mo yeyi wo mo di oso adwuma no so mo agya yi osadie yi aban na apam wo mo osadie yi no mo se ne mo apam ye didi a ene yesika bi ati atom enti se ye agya adwuma de a na kyese wo no wo nkotwa ne bema na agya wo enye ntwa na ye de na ne pieto eka wanzam ni ho enu nti no aban fo musika emfama wo mo enti omohwe ye sika ne mana na omse ene ye befe ye sene so demu ye nso yakobi na ene omtisi kwan mu na bro dwuma de ne koso na aposifo se na aposifo no mse mo hu abufu papa na esi ne wo moto hye wo mo so na yesi ene ebro pa enipa makomako enum former electrochem workers ene papa yoda se ne tiri mu nyina tutu tino tutu se akoko duedue no nyasam ketwa ya tese wo mo tirema ya aposifo no ena abo wo mo ama wo tiri ho tutu sa mebinom pram ehun pram moja no yesi eno ena esi videos no ene na mabe fontentan so enya asem keto mchima posifo ena ato ahye wo so sa na ne demonstration ena tese wo mo ye na ye de na yetimi ko to hye mo so na ye bro mo ebobra ne yentese eno so eda the chronicles mu na ene omo nimde ewa pomudin mu enom de betudwa say hepatitis B yade yi almost say 75% of liver cancer kokurama eto ye brebuo mu no ai wo mayi mu no ohamu nchemu adwosunum hepatitis B no ene kofa bawo enti no wosere wa hepatitis B no hwe no wanya bi na wonya bia wanhwe ya na kokurama eto ye brebuo mu no wanhwe ya na wososo wakwa kunyi bi na akofo obuo edi abrewei pomudi asem ena eda kata feto so mienu the chronicles ensimo de ba no baby yen to aso na yenyina mo ewo kwaku anase kwa krata na yate ne din say the spider kwa krata ndi bia ba na asemo de ba ye pa eso ni nie wase beware BOG blacklist 20 loan apps preying on Ghanaians any bia if any say pray say praying ni meaning say omo pese omo trap omo be you mo de afide be hwan wase atwede no ma you enti Bank of Ghana na mo say no aba fontentan no so app bosia bo bosia ne ade bo bosia omo say akro no sem nko a enti sese ne de emu porpore du no omo afrize no omo de omo auto blacklist omo ntumi kura ma Obia bosia bio enti munya ni frese abo a wonte sa no mo say so mu a wo ho akwidi ma ne sa e ka aba no enya de wakura no pe ho sensem aba abetodwa make say Qnet joins fight against criminal syndicate yewadwuma ku be ye fa ne say Qnet e wo honom na enipa bi ene nam kuntu na se egu adwuma nanim ase ese adwuma ni din ube hu no makwa ba fonten town so ye ne ye adwuma o Qnet no entibra ye de adwuma ye fo kwa China ye de bi ko Dubai ye de bi ko US ye de bi ko Canada Australia ne ade entibra ne yemfa nko na ube nya adwuma pa bosum du asika abaje anya dewa ene de se Qnet adwuma ko na tena se hu ne se enipa bi de digu ma bodwesem omo de digu ma bodwesem papa penti omo ntena se ma se be mo nya hwe han ema obi mfa so kwan na omo chenchentene omo abeka Ghana mpenifo omo kutia human trafficking ho amu nyina eboa na nipa bomfo omo dinsem hunu data nipa je omo sika de bi kobọ ba esibra no yebetua tu ono so sa na aboa se be ya krono ekoso o mai mo no eso betumi ehwan na de wani kiremu ewo ho west nso a wani ma shebedwo no menyamfo Emmanuel Kwesi Bezra na wakasa kwa kata chimzi wa yade o Hope on Wheels Bezra's medical army storms whole west with free care and new ambulances to make us say the nya easy kra mashebedwo na yade okọ whole west no mambani akwahwehwe amanfo apomudin mu ka premantu ya bi wasan so de ambulance ahodo akwama resabe ho se monye na putupuru obi ho mfa no a momfa ne tumrika momfa no kwa resabe e ben mu a ne ho betumi ato no bibia nkonkan emfama ade hia wanom ewo framante mi kire voter region pay ehon sensem aba abetudwa na sanso na kokwata farm etoso nsia Obama ne se Mahama slashes a diesel price by 2 cities as experts predict a relief ahead. It ni nyana no Ghana man pen na diesel no what is 2 cities we ye free so
na mo bo modin anim de na mo nim kuntabuo na mo wonim de efa fango nhyehyɛ ho ne dwumade hu na aka sɛ kyerem sɛ enche fango ne eya tu fan sena vieta na akwa na yekɔ so na enche sɛ do mampani ahya sɛ nhyehyɛ pa no so bete magana fo a mode fango di dwuma titiri na hyenkafo no mo han ham na Ghana fo nso amutu akwan no mo ho maso ankoye hyewo men we yensema wodo an pay despite the kokwana skwakata no ode beto edwa The Hawk na mede to amede no so the Hawk na edahase dem di kan no MC MP accused of hiding behind youth to fight global oil mining company na chese ekuo bi a wo mu no fuma gudie bi no mutuo na wo mu kirem a we na kwaya amanyosem bi se ya se de amanyo bi na afode folimu a chese wo mu contract kura wo na lease ne yensan ma wo mu ne ade a na wo mu kirem a MC ne MP bi na chese wo mu hye mabuna se wo mu hye won kutupa so wo mu nkoye sa ade no emfentia global oil fo no eno eda ehanom na yewra semejamfi a wono wo CEO edima good board na wo ka kire wo mu a chese wo mu wa manone na afi nso mu frɛ bibima mu no se e wo sende a men sende sika keke bua na yensi wo man Ghana wate ase yensi ni yie pa wo adwuma bia wo mayi mu na o man ntumi nye so mfaso sende sika nkoma wa fa ase na minua na da bia no asende sika no wadi no wonanum wo de bia adwuma na afoforo nso so enya so mfaso eno ne betumi aboa na ene enkokọ enketenkete eho nsem na chese abey was you took 200 free kgs now you hate free chicks eno so ewa ha minister's aid na wono wo ka kire NPP for say enya atwum ekumunya atwum mu bi wo hono ma ene keje di nkuko igumu yi mu begigi bia afede mu biye ya mbeka ho asante se de mate ani ayira se de mu nem ho hwe na de nso ye ne mu a na gi ye mabagibi ya tese mokola nkuko no mu ye mbie eno no eda the Hawk na boyento so eda hanoma police panyi bi na wo kasa ede kire mabunu ne Ghana fo se wo buofu na wo swai wo bi so wo buofu na wo kwaswai wo bi so ana sensem bi esi na no obi ku na wo bie wanu aswai ne so mekun meye usei no eye fa ne se threat wan hwe ya eno no se nipa konya kokoduro no ode wo eba court wa ubetumi adam enfinhia na dwunu 25 years obi wanu aka no kora wonye ye no eno no ebetumi ede watum enfinhia no edwunu num enti hwa no wan kosai obi so anko threaten no anko keka nsam ubufu a so wakoma mu enye da bia na ubefu a na wo de wo no ubufu ye na anasa be nsem bia na efuro no mu ba de wo ntimi nyene de obetumi aye nyina ye se de ahye mu de ebusu wakoma mu no enne pie enu nti se ubufu na keka nsem bia wanhwe ya no akoye nti wo mo no wo mu dwuma ne se wo mo nhwe ma nkodi bone na ansa na nti se waka na ubufu na de bufu na kan ye o abufu na ba ye nti mu fa nkyeme no court ye ni sa de ne wo ho enti wanhwe ya na mfinhye adwonunum ene betumi akolando ewugie eno eyensema the Hawk edeba no pay yento akwakata mboso no so ye nyina mu ewo women and leadership kwakata no ode nsempi aba beto dwa na asema so ode ba ye no eye papa Ghana mampeni be mo boada dwane drama ni mahama na katafeto so miensa ewo women and leadership kwakata ne ba mane say Jamaican women lead warm welcome for President Mahama during historic state visit. Inti Ghana mampeni ebo modern akopi mu Jamaica memu a okoye ne jese enyasi mukuma kura Jamaica mana aya de papa jese oba pa mani di Ghana mampeni anim ye no welcome nefe akono na Ghana mampeni kwehia Jamaica mana ya de a eno bebo na o my Ghana eni Jamaica man no edwede onhye pede ye ntemu no bibia atumi akonka na Ghana ni ekọ Jamaica atata hunu bia nim sana Jamaica de hye nso ba Ghana eni onamu se yo ekire din anapai katafeta so miensa ewo women and leadership kwakata no ode ho nsensem aba abatudwa ewo katafeta so miensa na oba katafeta so enum na oba mane se ye mame abra osei asare eyatiwa is mashibedwane kwakata ba mane se abra osei asare putting women at the center of development intie mame abra osei asare aba ye kama omen wanum enya de brese kanifo a wanum mode mo kwankwan se ye hwe ne mpuntu aba omo mpesua so omo hwe ne mpuntu aba omo krom eno wo mo mantem a
Yama me abena se asare. Etiwa isima se bedwane. Waye nhweso mama piano pay no. Women and leadership kwa krata no. Ode wonsem ababa tudwa. Na sanso na oba krata fa. Eno etoso ensiana Obama ne say Vice President Professor Nana Jane Poku Ajiman champions indigenous languages and African literature timike say de yamame obo no homoden pa mo ye nyina ye nimisa kane na yo soafo a na wo hwe oman Ghana homesua so na make say your benfo ntina ye fe professor no your benfo na nani abra bo adwumaden say abibimam ha say titiri ne Ghana ye ni yankasa ye kurom kasa ye man mu kasa ye mfa ni agro ebeni sabe se wure fi ukrom hina ben a aya na wo yira wadwabo ase inti eba no se na ne yankasa ye kurom kasa ya to atwene baabi ena afuru mi awuri you brofo wish sa nkwa ono ane kurom kasa wakakra wo fede ene okọ school sa kesie ma obi ntumi nka brofo yeso abon obi ka ono ane kurom kasa yeso onima de sabe bibini nkwa na bedi sansem huni sei o kire ma broni ya ne kasa onye anything extraordinary bia na so ndam sabe nimdia ya man nti ye yire wo wontwetwede sa nti obesere ebibima ye ye mamode ne ye kurom kasa ye mfa ni dwuma na brofo ni mu ye wo musu mesua ye de ni bi ohu ne bebo apam ye kwanim ebize ye to ya de atwene bi yakofa brofo ne de na ye san ye chimpuntum emoa ye kra no pe hu nsem aba abeto edwan the sounds 100 vulnerable women to benefit from a year UNDP livelihood and African green enterprise project where be boa pa ma yombe firi afam a chese ombe nya sika ne nwuma pi na boa wo so asitene nwuma pa etumi akonkan e de ama wo sanso na Ghana Medical Trust Fund boost prison healthcare with landmark medical donation omaya de pa katafeto so 9 ewa women in leadership no ba mane say Ghana Medical Trust Fund akwaya do yekese e de ama prison healthcare yo mem ya hodo a ukoko ye mom de fi asene ne ade a obi ho doto na ne de ne sene ade a kuma akwa nhyehyɛ pa de akade api de akoma wo ma omani agye pa we yen sma do no pay no women and leadership kwa krata no otepa ebesom yen the insight and actually say Mede eto so CBOG wants public naturally Bank of Ghana and some na ena enonso so eda the insight emom was boost energy donate 1 million Ghana cedis to Medical Trust Fund and to advance life-saving healthcare. Naturally, say boost energy. Omaye nyameso yuma pa sika Ghana cedi no opepe baako and na wo de eboa Ghana Medical Trust Fund no na afi etumi aboa. Na homowa fasha yenuanom nkanfo ebedi ewo nkapumpuni mantemu ha na trese ene enche bi ebekoso. Neno ena ni koi aku wono wosre se enche na afahye yi bekoso idie wosre asumdue ma papa ena emra ewo meyi mu esanse sa asumdue ni anije wo meyi ni mu afahye bia wo ya we no Ghana no ye ko baako ya ye tise praye no wi baako ebu ka boman mu ntisa asumdue wo mu de a na afahye no eyo mamu ni nyina na yedie na eno so etumi aboa eno the insight na ede ba anopai wase ferris family accused Upper West Achim DC or police commander of intimidating over property na chese japade bi ho nsam na ebusuafo no DC na police commander no na chese ACC wo mo achese woye akotim so wode ne nsa 18 team wo mo achie beje wo mo japade ata ne ni ase eno nsama the insight the eba anopay right nsama ne de edos pa na momenam ebre ne de adwumantene yenyina wo senfa ko aka tambo so no yemfa ensina me de awoda ba ko mienu bi ma me wo fa se na yehwe na eja yempreprechira na yensoso na DJ Hitman emfa na adwanto adwumade ni so na we de ka ne free DJ afiba international DJ oye adwuma wo DLFM 106.9 na wode abasa no pay na de nyina ne den ede me wo fa se Monica dodo afa ne se Nikki ena yankopon de afi ba ko aka ne fie hom inti no ma na woda pa enkwatenten nimdie mudo na yankopon emfa no monom inti osi may your day be filled with love, laughter, cake and beautiful memories. May this new age bring you favor, good health,
success and all your heart desires. Keep shining, queen. From Eye Ashi Ubi Eye Talata. Entiwe Ashi Ubi Talata no chirim se na de nyina ho fe dia udin ede Monica ene wa wodan yakopon ense ho ma wo onye okese pa na kwatenten onfa enka ho. Happy birthday to you me ofa ase ba udin ede Monica ya minhira opi no awoda no onye ne soronko DJ afiba ne pia so ede ba yem na me ofa ase ba ko an den ede eye Mitchell Mitchell nana kwasi ado me ofa ase ne ho fe bruta we de me ofa ase pa no Nyankopon twedi yampon ede afe ba ko ede aka ne fie ho etimo ofa ase awudin ede eye Mitchell nana kwasi ado happy birthday to you we efri wa o mame ani den de better wa mame ani den de better ho fedu e kirem se ne Nyankopon ede afe ba ko aka afie ho a onye okese ompeje omfra adom kwa atenti ne onyi kire ene wo sere mpa bo nya ne sei sesi na wo be hye ase ku school entuomie wa adwurum na daachi bia no wunyini be penimpa na Ghana fo penimpa titiri obedi o manim abo no de Ghana akọbọ asase so na enya wo me wo fa ase a uden ede Mitchell nana akwasi ado ala adwena mo ya me nhira mu penim a woda no onye ne sonko kra wa wo maame ne den de beta ena o se yemfa woda we no yemfa ema ho na champion memfa we nso so a we say happy birthday confirm ho Elizabeth Ejei wo manso tuntokrum Elizabeth Ejei wo manso tuntokrum na we everywhere wo kunu ho kafo simple man a no so wo manso tuntokrum no chirim se ne Nyankopon aye wadoye ode afi ba ko aka anfie ho entiamo happy birthday enkwatenten oyini kire sika eni yidie na no pe no osere ediamo ne pa bone se odo da muntem no kwaso akura musa na ise wa bia man 100% ti kwaso ado no no so ama na firi afem pa happy birthday to you me ofa seba within Elizabeth Ejei a wo man so tontokrum ya minhira opinu a woda no onye ne soronko we every our husband simple man no dia wodai e bye champion e fancy Mkajo meda se papa pasa na pay woni nkoso hema de ko wakrata emboso no ababedan adehia woti deal 106.9. We are going for quick commercial break here ba ene brada na pa nkomo ho papa ye besisi ya Minia femme waso anyone mreka kra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Mississippi one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa inipadem dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasumdrie dia. Ye bia ye punama. Afe ye 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Pull up. Somebody do 192 because Tema is about exploding. This September, history will be made inside Chrome Pab. The king of the West Side punchlines, the king's artist, and the lyrical grandmaster is bringing the heat straight to Tema. It's the Kinata Experience with Kofi Kinata and many other surprise artists. Date is on the 25th September 2026 at the Ultimate Night Live Hub, Chrome Pab inside Tema Community 8 and 9 Junction. Gate opens at 7 p.m. and we're jamming non-stop till
till the sound cease. Vibe continues on Saturday, the 26th, with the old school jams featuring all the turntable lords. Dial star 712, star 33, star 758 hash to purchase your 300 city standard tickets and VIP tickets for 500 cities. For table reservation and enquiries, call 0507 483 606 or 0244 621097. Media partners are DLFM, Showbiz TV, Adom FM and TV, Ago TV, Kasapa FM, High FM, Asasipa Radio, and Kisben FM. Kenata Experience, Yeri Patia. Yeri Patia. Enne Yechichabia. Yalande, Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro Homo we are entrepreneur, Utomadia, we are Jedini, and our business owner, and Yakwenya now bar, Ghana Drianepa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts and entertainment. Wo de dwano na yesanso bawo nyompa. Nenya na yadi brawo ewo dwumedie yase. Anyontofu akugo dan die. Bebre kwa dwumedie yi baso efiada 14th kopim kwesiada 30th August 2026. Our Pram Anglican School Park. Yanda mo bia debut. Sanse eye 24-hour economy market. Upechinchemu bia fre 0546 178 274 and 0548 918 116 for partnership registration and sponsorship. All social media platforms for updates at Fast Trade Official. Fast Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Basane, Shami, Numani, Kejalebi, Dagbekana, Shilaja Koni Chami, Wadani, Mikabore, Sumoremo Kamemling on my Koni, Jebemi, and never fake me, Penda, Animisimo, Shomari.
feke mi bieda. Anime so go chon Maria jolly. Maria oh me kwan basi monya. Maria ya monya. Akwemi jono, mbonjono. Akweboni mi famo mi na Jimmy high, mbonjono. Ulega Jimmy na jila lanta. No hani mi kwa mi kabobala. No hani mi jo ni mi dota masam mbonjono. Anye mi. Neke. Woo. Sato. Akwe mi no kono, shi ono jono. Akwe boni mi chala mi dami, hai ono jono. Olega Jimmy shika ne ju shika, lo mi shika ne ju shika. Akwe boni mi chala mi dami, hai ono jono. Ole no ni hewani china ba shi sikli, ne akwe jai. Adu shi klete no wa kachwa me. Ole no ni hewani china ba shi sikli, ne akwe jai. Adu shi klete no hane kachwa me. Kaba mi jono, kaba kwa mi jono, kaba kwa mi jono, kaba kwa mi jono, kaba mi jono. Agama, oh you get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take what you want? Make somebody talk to Ramo. Hey. Agama, oh you get your own. Why you want cost me, boss me, force me to take what you want? Hey, life gets so many roots. Just one way could give you fruit. Brother, we have suffered oh. It's 7 minutes after 8 a.m. here. And it's the biggest breakfast show in the capital. Well, let me say special good morning and come on, godmother, Queen Efia Schwarzenegger. I don't pay what people to say.
This one says, I'm enjoying the show. Greetings and command. The losing committee. And it's coming from Queen Efia Schwarzenegger here on the show. And I pay fast trade and I feel Pram Traditional Council Summon Country. I feel Homo Hoa Fashion Basso Papa Apa. A fast trade culture and food festival. From the 14th to the 30th of August 2026, I will Pram Anglican Park in the South. Nobody else wants to be me a shame or Pram. I feel Homo Hoa Fashion. Tell a friend to tell a friend. See shame more Pram. 24 hours open market. Cultural performances, local delicacies, arts and crafts. In our Koso, our Pram. I feel Homo Hoa Fashion. My issue more. Somebody else wants so your vendor. Let you stand up so about the tone near my showcasing the wall. Our Pram Anglican Park in the South. Shut us on the 14th to the 30th of August. Our Pram Anglican Park in the South. Today the brutal. In this future, you can't forget your past. With a few shows, nigga. I'm into now, you go Pram now for your pomodi, papa. I'll give us a bar, Mr. Sabin Control. Nobody has sober my own sack. Support immune system now. I could say malaria, typhoid, and I feel jaundice. And they give us cold capsules about very effective for waist pain, stroke, house constipation. Give us speak capsules. We are Bema was so to me, now so papa. Bema would to you about in Kumabwa. Give us speak capsules about drugstore pharmaceutical shop will be a Benabiato from Pedifua 0543 222 470. For Herbal Clinic Dr. Time that's a sub-brow. Area would you achieve when you're last time. I am in the for Herbal Clinic Dr. Time that's all. Poke was semi bra. After Dr. Time that's all. Fat time on 2 years so. So be your pomade. I won't swear to me now now so papa. For Doctor was 0244 774 282. Minimum for Herbal Clinic Dr. Time that's all. No woman no cry. No woman no cry. I pay my men come for Lumba and Super. I try me now what I'm from. No woman no cry. Yeah, they are fan video. I have been penny for us here. I am cruising pa. There was such a one bottle. I to my own son Kabia. Maybe be a woody upon to be a what one look no further. I am Lumba and Super. Natural mineral water, pure in every form. Just got a grab. 24 0555 274757. Lumba and Super natural mineral water. Abujunsio, pure in every form. Just got a grab. Beautiful piece of music coming from Felix Owusu. And it's a remix version of Bob Marley's No Woman No Cry. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Just never happen. Everything's gonna be alright. 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 No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry.
Beja for Atnas in Shiraba, Kojosami, Atnas, and Uncle Swahim, Uncle Swahim. Our Hanuman of Paya. Adam Penson Pensemuni, they brought Johnny live on Facebook, live on YouTube. Now, also share link, Ama of Frubin so to me, Arabiana Panapayan Chow, Londona, Miss Gusa, Johnny live on TikTok. On TikTok, I am Mr. Hitman official on TikTok. Oba, also share link, Nafio of Frubin so. And to me, Arabiana Payana Pebrasso, Yadim Pensem Pensemuno, Medican candidate, Yadeba, see also Yakrado, so betidia, Ecoswa. Wamai be ye wamai enye ya waman for bra and a betre and a paramedical catch what that say Shaba Kojo Sami B Atnas in Koswahima Ewaham. Na Andra, spokesperson to the president and Minister for Government Communications, Ura Felix Kwachio Fusu Ayama Shobejoni Edi in some Ebetoja. And we a statement from the president, His Excellency John Dramani Mahama. Waman Penny Trese Fang where diesel boy ya tiso pa na hon komana pay ya baba bedie insha ba kwadwo same bi atena se nkoso hema wa ha mehwe na fei me man panifo akwaba na fei nkomo a endra His Excellency John Dramani Mahama de betu dwa said diesel price watiso 2 cedi per liter no inti nkomo no kwadwo mami nchi wa anopay Black Obredi come no was anopay na yenche na tiefo bi right na no kwase woni say edi kan ye mo Ghana mampeni abaso say watie Ghana fo sun na wahu Ghana fo mobo na fango bo na ekosoro no wahwe anso edi amayen ade ye na ye mo na baso edi kan and then two Medinima bi agugu an kontebu kitu bi agwakom mebo modin asame app ni nyina de amaye ho right ne yasua de wom yewia ne atu amanyofo no fo de bia ye kan okura kira amanyofo no omomfa na empenide sabe sikantia eje ne ho efira bro friends ne mo ma nani enda ne ho so de ntia ameka sa ne se amanyoku akese mienu ewo manyim de bia da wonom bontoa apetumi a insama eni ho kwan senko moka eno moka ena mutumi o mo penti no no how oh yeah se meka be kire wo mu na me de asiasa insama eni kwan sen wo kan moka ena moka ena mutumi o mo penti no because of power anti I see insemi wo hono ma ho hia kora senko mbeka nanso ena me se tumi nti ase se be ma wo hu oba na ope no oba no hwese de ne bobrete ebia ohwe form ekita no sese wentwa ntora onya enti ne ka se wo ye oba na lie wo ye ne lie no okay enti obe kire ne se ne papa e wo dan e wo Legon ahyen kura de abusu ofie cars de omfa anya hwe obe fie a ne ho nkire ne dan so obe kono bra kobna na dan tokuro ni bi ne ba bi obe dan po eden obe hu na ne mpabo a ehye ne no ane ne bibia ne bag ne bibia no de nam kuruma hu no no into ote wase awie na akona so no kwa de mbe ye wie a afi ni watwi wadi saa na MPP ni ndi sama yokodi enam so omenyim de nti ameka saa ne se ba kobna obeka ya yem papa John Dramani Mahama bontoa no obeka asemi se ye wo Ghana ana Russia na Ukraine fo so omumem ana meboa yes na abanda da ye MPP aban no
ebe ka kire Ghana for say Ukraine for ni Russia for na enyo mo ntokwa ene ye benya hu tipaye saa asem na okaye no na firi akọ Ukraine ne Russia no enya kwa tenten ofa wiem hyen kura anye nne ne China udu yem papa John Dramani mama ne kan asem we kire okuruma emra na wo nto awu aye wo voice ne wa ha e bituma hwe ama no na omandu tu ne ma yinti ne ma fango bu akọ sorosoro na ma ho kire aba idomo vanko hye Russia ne Ukraine for ntokwa ede aba na Ghana for ye ho akire yen ama ye fango bu akọ soro so beka ya nansenya emre ba se Middle East for ne US ntokwa bi so de so beka ya san ntokwa na sesi ekura nya de ahyada akwa awie no Ghana man penin ebetwa U10 ebeka say sesi awohwe sade ntokwa ekoso Middle East na fango no yanyina yanim se wo ka ma hoto a wono mbo modern di fango hu dwapa de a na ye Arab countries no ukọ Russia mamu Ukraine Middle East for no Saudi Arabia no na fango no ye ho adwuma pa do mampeni ba ka se de ani monitor fi sensunsu so bone ye besi na be ka yen yen papa John Dramani mama na kan ya o ono ana be ka sa asemu ya ana wadi kan aka se ntokwasi ba bia enka yen because ye bu ye ma no muso mbu o moman na ye free ye ho se Ghana fango na ye wa ye tu ne ye de o ye 10% Ghana ye tu fango okwa to ementem Western Regional ye tu fango wo honom but on my Ghana yede ewo mu no panhwehwem ni kirese yede ewo no be approximately 10% per ham gichemu tu bia kare nya abrofo no mo sande ko mkrom na ne wura fisa etinka fango won sansam de enam say ye ni control over it nti nka ye amanyo sema nka yitu nchen anka hu hia say amanyofo ni pretumi anka ombeka ho asem because you have no control over it enye ye na ye ni sutumi bia yini sutumi endike hu hia koko bo ne ade nyina keka ho edu ba bia koko ne bo ne akosoro de obeya ne se bia sa o mantum a ena sote betuma ne se bia wontum na o me maintain price but wonya den wonfa bi nka wana sa wonte so no pere na enkoso something that you have no control ba kwabena yenka ho asem ade a wontumi enye ho hwe no ye ya no nkasa mfa na so na mutumi mo penti no maka na Ghana for so say sabe yanso yembebre na say na regina ye ni o se de enyo ya ka ne yaje adi ali mun kunta bi nkyerɛ 2017 emna Ghana man peni yem papa John Dramani mama obefira ba enwa so January 7th 2017 no akɔ no na fa ngo bo no per liter no enie mi mun kunta akra nkyerɛ na eye 3 cedis 75 pesos 2016 eko January 17 2017 no brako bana fango bo no na ebo no ye 3 cedis 75 pesos ede kro abro so ne be ye 4 cedis ho ye mfa ne sa se 4 cedis kra na gallon ba ko na ye 14 cedis ekopim 16 cedis depending fango kra woto ida se be ye diesel na se e be ye petrol entina gallon ba ko na gina 14 cedis ekopim 16 cedis per gallon bia NMPP ede ba ya begina 2024 na asat 2024 ye to abawie ye no na Ghana fango bo no na petrol ene nam 14.99 per liter de e kanyina ye per liter o 14.99 per liter is approximately 15 cedis. Eno kra ye petrol no na diesel no ye 15.72 ye cedis per liter no 15.72 per liter eno na ye friend is saying diesel no na oba gallon na gallon no ene nam 49 cedis ekwapim 58 cedis gallon ba ko a na ene nam that time 14 yemfa ne say ene nam aboro so abeye 14 16 cedis no na beduru 49 cedis ekwapim 58 cedis yemfansi ena Ghana man peni papa John Dramani Mahama beto aso ino befa free ho de koye obafa aye de free 14.99 hwa akwa betum eye deze 15.72 nze eno so waji hum se petrol ni de ye baka ne se ne bo no ekwa de but enhya dan kopi na
There's an 14.53 baby wa ko 15 plus. E depend pump kura akoto no. Fuel station e dos baby wa be ko no benya bi be 15 plus. E bi kura ko 16 baby kura be turn na betre. Oko deze na baby turn 17.71 cedis per liter. 17 cedis 71 pesos per liter. Baby su turn 19.20 pesos per liter. Ene ye diesel. Sesi agala ma kono. Ebo no sha se free 60 cedis plus. E de kopim 72 point something 80 pesos. Gallon ba ko ene ye kuye ni Mami mu nkunta akranchira Ghana fo. Eto a Ghana fo tua e wo fan wo so. Intedu ba bia hyenkafo bre wo Ghana ha na nokre na yenka nkyere wo nom. Ghana fo di fan gudi djuma bre pa enie bra kobna. Ye obi e fan say energy sector levy eye 1.95 pesos. Aka 5 pesos na ye 2 cedis. E wo liter bia obeto per liter. Enya se gallon. Liter bia hyenkani ana obi otofan obi atobia na otowi a liter ba ku bia ye tew 1.95 pesos and no for energy sector levy D levy ya de kwa kwabo nyina mkanea eno no okaka nyina bom e hode eno no say obi e fa ni say road fund levy eno so yeto a otofa ngo liter bia wusan tua eno ye 0.48 pesos liter ba ku bia be san tua no so woso obi e fa ni say special petroleum levy air tax special air petroleum tax eno so ye 0.46 pesos. And ye oil levy. Ano see 1.93 pesos. And it's a kind in aboma. Okoto fango liter biana. Abayin ajimutu 4 cedis 82 pesos. Approximately liter bia autobiano. Omen abayin ju approximately 5 cedis. See aka 8 pesos na ye 5 cedis. Liter obetobia o pe liter bia ye to abane je free so. Eni se okoto liter na hwe hu ni se aban na 5 cedis um dada per liter bia entu okoto ba de se bia bra kobra ye fa ne se ye nyankunta kitua bi e bia na me use bus na me kokuma se wa hunu enti bus no e bia na meto fango ba de se bia ye fa ne se be ya 60 liters na me de attempts by 48 me hwe total no ye 4.8 no ma me fan times na me nkyere wade times ye 4.8 2. Enti ba woni say obi use bus na so oto fango liters ni 60 liters a obetua 289 cedis ka de na otua 3 na Ghana cedis e wo fango na wato na nimanim ho na o eye sika o men ye gidi frim ye nya benya road eye fan living na ka na nam kwan so ko nyina gi ni nyina ho eto e wo fango na ama yetonum ba kobna na ka enimu say ankasa de aban bi board euro so MPP ba no sa NDC ama Ghana fango ne bo akosoro e na Ghana fo bre enti ye ba ye behwe na ya kyere mama mo ye ba ye na gi boom e na bedu bia ye duri Ghana man peni be kan the same thing sesi ye nam so aye kwa ye si kwantempon so aye kwa animu aye nsan ba ko branda be ne be da Ghana fo akoduru media mi tu amanyofofo Ghana ni a wutie me so bi obe pepeni no ka cha so bo betifu weso a ka ja ne say otwa wontro se MPP NDC peni be gina won chen say wo ba ma fango bo akofom a odada because fango no wuni nya wo de a wontumi en control fango bo enti enfantu yatrim 2028 so mbe gina yen che ba ka kire say fu we bo say yen kan kire mo say hu yen pam won I'm telling you some people and this impenifo be gina wona so fie say ye betumi ahwema fango bo akofom ti montoma ya yen kan kire mo say hu wo ba ye hu ye mantumi anteso na montumi so hwan so ma ne nsa na chi da be no wa wusa ban bia ba watumi asesa fango bo say wedu kodu ante ye ntensan ya chi nko ya chi bio ebi nsi do be ya ne se bo na akosoro na no obehwe se bekofom kakra ba numpo no entumi nkwose aka ne de ne da mini nsa de sabrabo ade ya chi ade ya sen yakwanim yensan kwame nkoma kan wa say forward ever backwards never sana fango bo ne tie entemu twa ye ntro ye nyina ye nim say fango bo na determine the prices of goods and services e wokrum oman si kasem
Sabeko nkan party tu na gyina fango nsensem so. Sefu abo akosoro a ba bia ne mabo ya den. Shenkani betu ne diem. Menso a me ya bosuma adwuma ne ntu makatwem. Na de ayero ho na ya kra ya bosuma adwuma yefo no. Ye na emobo. Because back obna o boss on to pay aban on to adwuma yefo pay nanso fango bo na akosoro. Aban age ne to no wanya sika o. But on to adwuma yefo pay adwuma yefo entimi hunu se ofo ka na bo ne yatum ntino no so benya bi di ateka da bi da. De obo akoto banche akono abetum. Do ya aduane asi kwanchen betum. Obia obodo nko bi betum. Nanso obia ya bosuma adwuma de openi ekire din. De oje na oje. Na ba ne se mo man ntimi de mesere won. O man peni ya de se fan wo bo no deze no. Wate so bosum ba kuntem 2 cities wafa eye ya menhira ne pi. Na momu no. Omunya man yosam na omode fan wo nse fi fan wo no. Obia ntimi control because Ghana fango na yetu ye de na yetu ni kitua bi ne yewo yentumi mvam wo man ho bra nti omunyai na Ghana ni nsua de mfiri mu se fango ne bo ne de obi ebe dada se to abama no ma fango bo akofo ma odada obwa oyenkontompo ni ontumi nye ho hwe right kodwo me da senkoso hima fa mic na na fe no wonso kakakra na yema etifo so embre mu enana pe nkoso hima ma metio Ofa kani nyina na in as much as say the offer echeche mu nyina se nya amanyosem no yebenya politicians ebesi nkunya abeka cha yese ye de na ye ena ye breso ye de na ye ena ye breso ye de na ye meanwhile you and I know say fuel prices no enyam na mo betimi ama na kofo mu okum betade achi ade sen ye de ba be bontoa hwe offer echeche levis aye tua ewo fuel na yeto no fan won na yeto edigu yen cars mu no de yetua ewo so yetua ekwan na ye nam so no yetua ne bo na so ye kwan apora tete apansam eya reho se yetimi tua ekwan na ye nam so no ede kono na so ade be kire ne kwan fu bi nti accident esi asoman enti eto na ye te na fuel ba akwa na se petrol 1 liter no ubetia eto 5 cedis wo ho no na eto 5 cedis na wutua ni nyina akiri no like bibi ankoye wo manim o bibi ankoye wo manim na meme de make a cha driver for campaign akese nyina no driver for mo na ye ne kese because teach you trotro for ne buses no wo mo na ye campaign akese because utina kema what they are saying utika no ma wonso utibi enti are you okay with it? The NPP ni NDC you know mo you okay with it and answer mo you okay with it because eniema e kwosoro pa no sabe ni nyina echi obetua to ni nyina echi no police ni bia wonim the left and right gina kwembesa gina sika police ni bia onim the left and right wo besa gina kwemu asa age no eto foforo atesesa ato no eko police ni nankasa botomu. So it tells you how a driver for monam ekwan so no wo mo bre and then omuni kasama fo na so omuni obi anu aka bia ma wo into ma yedi ye besre empanimfo mi de bia me kasa asemwi se udu anu do wre bi nwo enu ntika na omo kan de wo mo do ma no beka na so duru ne ye na akoye wachi bidin esan say asam no se de o si kana se de obeka ma na to Ghana ni ne komamu na afi so ama ne tirima ye ne de eno a na wo ba beka wuntimi kan kra nche Ghana ni say mfu o ne de ebo no enye ye ne etimi regulate enti no ye betumi a hwede ye betumi a ye na ye tumi aboa yesitema oil refinery se ho ahwan ne ye fa nipa wo ho ye yese wo ho ebekwa akosi sai sika sai ne enya afiri ho e de abeboa ye oman no ye mfa anwutuo hu nsam no sika sai ne kunya. So at the end of it all no ye besa aboka wa akire ye besa enu ye ho enti as oman no ye kwa enim ana se ye kwa ye chi mimi no ene bo ho no mamenti ase o wo ponto ahodo ade achi ade san ye di banyina no unim se enro sanansan na ye se roto boot ye san de ababiem enti opontua wo betua ni nyina no besa tua sa akwa akotua to boot asa akoka ho na okotua ni nyina ka ho wie na nisika fia bi wa boka se susuro. Enti driver ni ye adwuma wonim so wo ye adwuma panso ni trimu ntre no because o hwe e car wo boni expenses a wo ye ni police fu agina kwamu ebinom eje bribe akese a na odwene ho an ontiasio
enti ebesere mpanimfo se de ofa ka na mo ba mo nka no kwan nkyerɛ ye ɛna afei so eni mo betimi di agu akwan matumi aboa na friends so fuel no 10% na yenya no say if there is any possible means omo betimi no wo mo mutu no Ghana ha ma no ne fo na kasa na ja yetumi age ya de na enipa bi abehye Ghana fo na ansam ne yetumi atu ya de amegidi ye say nke no so nke betumi aboa on that angle enti yes company for say ne ekoto na driver fo osu na driver fo osu no nya driver fo nkwa na esu na yen no so ete o man ni mu no yesu right koso hima say yen timamfo no so no yenso yesu kwado lakobra no me say ma yen hwem kakra bi wa ha me mfa so na to aso a sei pe me hwehwe wa ma ye no VIP bus no bus sa kese na eye adwuma okrom ano so person of ne tank na fo a pe me hwehwe wa ma ye ne kire say obehia ebi tumi fa eye 200 liters and ebi so fa 400 liters na 200 liters ansa na tank na ye ma na to obetua wo so ne nie sabas eye ne tank na fa 200 liters na so otua to wo so a ebe 964 Ghana cedis 9,064 Ghana cedis 964 akani sikam 964 Ghana cedis se fa 400 liters a obetua 1,928 Ghana cedis wa fere ne tank fu awie no I'm telling you shenkani o yusu VIP bus akese no we omo feel ni nyina awie to amutua wo so de ama aban ni and then most of yusu sprinter buses no sprinter yes e bi fa 71 liters and e bi so 400 Saudi na fa 71 na fere na 4 tanka wo betua 342 cedis ama senior man aban na se wo de na fa 100 liters nso betua 482 cedis e de ama aban approximately 500 cedis na aban age wo fele tank bia enti ahyankafo ne ye ka wo ma mutua to pa wo manyim a mo bere pa ahyankafo because nyama wo do ye to na musu tobi na so fa wo no mo yusu nkuto ne tua sa aka no mo bere pa enti aban no onya kwan ne ye upon bra mo bere we nyina chi no akwan ne nye positive nso beje adwuma be no mo ye right kodo me da papa yen fa calls ne kakra 0593406565 0534 good morning hey Hitman what's the mami ti wanna pay odo ano jo nyira wo what you say anything klasi ye okro emu unim si DPRTU ekuo penifo a eda no politicians ne awurawura mu politicians no omo awurawura mu democrofo ane da se ekuo na den ano se na be ya yetu patrol mu a omo be sha drivers when e kete omo nye de omo to fu ene so because ya tu fu ene so pa oman ni mu nipa be de e be ka senti no ya sha drivers when e kete ya tu fu so nyame adum fu ene e ba 9 cedi 9 cedi na ba ye no ye nya kwabra ne ama ni be bu patrol ade hohoro ne nsa so adi bia wie anya me no ka say no ofa ma hohoro ne nsa ne nya nhwe winu ti fa ba 9 cedi no abasa so ye tu fu e mo drivers on ento ka ayuso non fa so na me ehu o man we say mo bo right ne mpanifo o mo nya o man ne sa medase what's the medase good morning Mira no de oso. Ora Evans anope wapom te say. Nyame adom na mira hit na oso. Nyame adom me so me ho ye papa apa. Yeah, in Shiraba and mira bo achoja ko ne Dr. Enquires. Mira hit na maybe so. O man no penin for ministers ni o mo wa be ni. Ya fu e no, wo mo tobi. O mo de coupon na eje. Yes. Enunti na ya na amamfo no bi a o mo di sampenin for na chi ni ya na o mo hu ya me mobo. Ono electricity ontua edanka ontua bi petrol mene wo ka se ko Ghana International wo cantonment penifo ima ye be fa omo Land Cruiser no air condition so many hours and sakorana from school DPRTU maybe omo ba wo ho me bisa on questions na do abreso sa na DPRTU ye enne omo aka omo anu atu omo fu omo traffic Nano na me catch on say me talk can friend ko join DPRTU da because omu mwa drivers say obi be join DPRTU obe ya kokro be kofie no na bra bo say mo mpanifo no cars amu ato no mo specialize e ko be ni
na driver no no gyina hɔ mu wie na bibi ba so a na mo afra tiri ne mpanimfo akosia montumi defend drivers ni round ni am nyadu Ora Evans Nyankopon enka wo ho anapa good morning da kobra me pa cho your fro say me sanya kunyo mami ti o champion village mami ti wanapa da kobra mpa cho am say mi bi ni say o me sim mpanimfo no fuel obi an fa mi sika ento fuel from good crib adwuma na da kobra alo fo breu adap fe ai na tams also mo tuno from ma na yempre no adaba for mo bre pa especially no bata maha service obi tu for passenger ba ko e de ko committee 1 oba obele empty no fees can be doing brain kan no benya the train for yes man pay for to no mo titiso this ya diesel or matter so petrol yanti so adenti ni ya o mo titiso na mbefo na daba for so hunto okay do my for en to mo pay mo obi gi 6 million 7 million 8 million of car koba masa brother money am nyajuma Oranya Kunyankopon ka ho anapa good morning yeah good morning Mr. Hitman me pa che fro say pa che uni akuma Desmond ya Shaiman Desmond wa meet you anapa me pa che anapa we de wo fa insuraba kojo sami bi eni na hima omodware wie nsuo na san piao eno ano no munya menya adwuma Nyankopon enka won so ho anapa 0593406565 good morning yeah good morning sir ora mofa ya oteshi ma minti anapa yeah bibia nana mfana me driver for mikasa na me ka kire won se yeah sa aban oni control petrol so aban ni control international business aban ni control it is will be your campaign will be jina appointing kachire mu say oh yeah be petrol so aban ni control so international business it will be dada ni pakeke dada ni pa se petrol what to sa ba say you cry lord say mom to so en wo be what gawa fu pro o branca zanka right here so yeah that's it good morning Azakabla. Nepa che fro say Diane Tommy we buja kama na mebitu anape yo Tommy 30 seconds yanko we dey no so man fa konya we sunchia minia ba dia ogutumu asalam down to listen to him wa no pay me chiao na eno na inshaba eni ohima na kafana na ne otifie no otie wa hu party mienu we kwan omode enam so na taxi ayepie ni kwa senka Ghana ye nante akwan so ti Ghana for no mo amonjaji wo mu fie ho tembe koso adi NDC me MPP achi a mo amojejereje okay right me that say good morning Brakwa me pa cho your first say Brakwa pa cho kwaku ni kwaku 49 kwaku Abbas Austin kwaku bredi yankwe Brakwa ye besere ye mpenyin fo mo aya omuntu fu ni bi ni wo mu hu saniete enye yizo Brakwa so botema hase ya sania na me brape ni bi ka no ka ebe fa akwala wo akwala no se owo school mu no wo mpie na me 30 minutes na ka no ejesi so na air condition so enam se bi empenyemfo ni bi omuntu fu ni bi na yen ankasa timamfo so yemma yen hunu se bi aban fuel onye fuel so fuel judo say an yetu wa Ghana yen fuel kwa na yetu na he na yenya ana aban abe control fuel enya aban na control fuel it is a world market na ekosoro a timamfo yen ntum say yire so price say there fuel ne be koso na mum yemma yempenyimfo ni tobi omu tobia sebi senia normal air corner normal mo yedi no omu tobia omu ba adjust normal after pesi sebi subsidies bi na sebi omu so di atua bi ama ba form na atimamu fo yeti na yeden ye won ti ma to ye kakra e be sere because anu ye den dodo se ni fu bi wu ko kuma se ahe percentage ahe ne de to so anu de Brakwa ye be sempe ni fo mo nye no omu twa no mo nye hu bibi na ye ho to ye kakra ye sere right kwaku Abbas Austin ye das papa ye fa final call na ye fancy good morning uja mi mu anka be ha mi yo papa anti magintini afa no ma me ti yo anope de same
mo abɔ adwuma ne ɔhema nyame nhyira mo kwana mo bɔ adwuma papa na ne me ka ne sɛ full wali a ne bo akɔsoro na do time ɛkɔ soro hwɛ dede pa NDC for ye wo full way adi tia na do ka sɛ ɛyɛ Russia Ukraine war ɛna ama nneɛma ɛbo ayɛden wɔn sɛ da sɛ obia kana no ato NDC aban ba ye wɔn ntimi mo wɔn akyi asɔfo ntimi nkasa imam nkasa obia nkasa ɛwɔ NDC amamu ho ɛnso amamu no nyɛ hwɛ sɛ ne driver for bre oba tana kaa mu akwanfu wo nam so kukuru na sika nso a wo bɛgye no wo ba na wo don sa bɛsra da ho ne de da bia me kasa dwuma ɛyɛ den pa ya driver for ne teacher for wɔn na sabe ye mu wɔn koraa driver ni ba ye adwuma sa den ɔkɔ ana ɔde ne sa bɛsra da ho ɛna me nua Evans kan kɔhwɛ pani bi ne ba ne kaa yɛ bɛfa no air condition si so saa wɔn to bi nti onim sa ne yɛkɔfa enti nka yɛ twam so obi an kɔtɔ ne fuwe ɛmfa ngu ne kaa mu mfa nkɔ Land Cruiser anu mato fuwe de egum wɔn sisi yɛn jojo ti ma mu fo mo fa mo ho adwen yo me si he manyin ma bɔ me bra wie owuo ne ba mɛkɔ na mo mo bra emrantia ne ma ba wa bra wɔ man mu ɔn ntimi ɛnchi vu hwee wokɔyɛ adwuma ahe ne yɛ ma ɛman mu ayɛ dendenden yɛkɔka mo so ɔman mu go ɛman ne mu go daban ɛna wɔn de wɔn ti mu a wɔn hu momfa mo ho adwen na saa party no ameboa mo 24-hour economy ɛba yɛ munya bi nyɛ mo kɔkyere mo me de ma bɔ me bra wie o na mo antoto mo niema yi a mo da bia na mo gina square one na mo yɛ samasa oni nyame nya adwuma kɔno anti magi nyankopɔn enka ho anɔpɛ o ma re fancy yentumi mpk calls ni bia ha and yɛ de phone in segment no yɛ de besi na ma men kenkan messages kakra aba Facebook page and so Sandra abekan live on Facebook says good morning bro I'm watching the show live from Tema Free Zones Zilla so message up what the abana person bro good morning to your and your team Zilla message up what the abana pay what then home Michael live on Facebook say good morning watching you live from Teacher Mante it's loud and clear here our Teacher Mante Wafake different new plant station circle right on also message you know what the about tin pa ebraso I was here call me shase and free nkoso hima na nkoso hima Ghana fo akasa wonso akasa ye ko ye wrap up na fi ye sorry dwumadi ne so nkoso hima ma ye nti wa na pa ko dwom se nkoso hima na oniha nti ye hwe na ye sorry so pay live on DL 106.9 nkoso hima ye ko ubreni ye nkwai yo say Obia che na dwen na me like the bia mekane say o mine hia mbuntu o mine hia nkoso enti eno ne pe na yes mpanifo so mo yamaye apart from that no the ekoso o mine mu bia no ye Ghana fo no enhye danye yasem de ye hwehwa ne say asundwe bo mine no mpuntu bo mine na afi so o mu eni ye kasa o beka no kra kire ye na ye sika ena omode kekere wo man no enye wo bia sika enye mpanimfo no enye wo bia sika sa wo hwe ofancheche mu ya wo bus VIP baako sika VIP baako pew sika dako bia wo benya like a serious o na okohwe o man no na wo de woni kire benkum kire nifa na wo hu se bibia ekoso a eya wrehosem papa enti e tempanimfo se said the Ghana for AC abene na afi so wo mo tete no ye kasa mo man no yesre so wo mu enhwe na sika na ye gigie no ya wo mu di bitwe wo mo hoka na de aka no mo di ye mpuntu no mo hwe so mo di be ye mpuntu dwuma no e de ama ye eba ne sa wo twa to na ebia wo yem behehye wo bet at least wonim se eto na me tua no kwa e bibi e de aboa me wo manim na me nkoto 1 liter na me nkotwa be 5 cedis of tax na afei no hwe nkoso wo manim a na utua na wo yem hyehye enti ye be sempanifo so mye bibi emfanfa ho maye yo na go so hema ye da sekwadwo ye quick one na afei en sorry so ye bra ko bran ye nan na tiefo ase na ye nkase yankopon hira wonom sa no pay o mo je meritie yen de kan nyina ne se yantan bia de Ghana ni pese o man system ni be o be fix ne kama na obi aho ahan na no pe ne hia yen
inti wohwe nkuntebo kakra bebre na wo ekituo bi pene yaye na wohwe ne ma adodode ye kro na bus ba ko etimi tua 1900 plus pe so be fele ne tank bi ahwe bus dodo etu Ghana hanom na check sika mpanufo ne gifre mu ene ya hyenka for bebre be wo ma yimu ni sika omutua ne be wi ne kwan be fa so nye na posifo nso gina kwan ho a omo so enkwadwo mbos market fo money nto eno so na hyenka ni fa ha ne ayere no ofa ne ayere no Obia nka ho hwe pem samena yekase yi yenim se nka agife betu ana mo be pem samena kwesi enkwada omoda so giska yi na se de bia da yetete ahyenkafo Ghana ni nso ono so yatum na atua bi nso ne ahyenkafo anya adwen because ohunu se onso yentu na kwatiam de ono so yatum ano so no ho akire de ono so adwa ono so apalai to obi adwen ono nko ane de wo yanwene se o man sister ne be ya fix na abo na nyine ho atoyi yemoa na ye nia no se ntwerefo no so ye nyina ye nya baako ne ye nka no kure nkyere mpanifo yi se nyina ya baako ne ma mpanifo hunu se na fie Ghana ye de kwa Ghana fododo na beti ase no ma hunu se nsa na mpanifo no daadai ne ye boja mu no obi susu akire esi akire kure kwese ho e ba ne sa e ma mpanifo no ma se no monye ti se ntwerefo no kan ye ho ne nyina ye adwuma no baako ne ye mpushi na Ghana ma ne ye nyina bedi de na nko apegu botu no pani wunyu otifie bra ne ye mo men medima no sie na woda tu bi ka mi monitor na ye nkwa monitor me wa fa se comfort ama ajare dodo afa ne se Diamond Enterprise na wo kumase eye Aboasu Hospital Junction hono ma no wo na we fira no ma no kunu Gideon Edonko Prisia eno no wato e mantem hono mo no wofire na o tirem se ne Nyankopon e de afe baako aka na de nyina ahofedi ya comfort ama ajare adodo afra we se Diamond Enterprise ya mi hira opi wate wa hoda na onyan sronko ekwatenten ne onyine kire na abusuane nyina esre ede ama wano pain Asante mantem kumase aya Aboasu Hospital Junction hono ma na wote bu adwuma ho hono ma ukunu Gideon Donko Prisia Western Region wa ose yemfa wodai emfa maun dedu obi okwade ma Rebecca Nyako dodoa efra wo se mame ya na wo eye kunsu we ye firi wa wade nyina oben amankwa bright no chirem se ne oma onkwa tenten onyini kire yedie ene apomudie mu ode na twede ya mponyankopon on famo abotire so happy birthday to you me wo fa se Rebecca Nyako ado afra wo se mame ya awo kunsu e wasante mantem nyame kire opinu awoda no onya na sonko kura we firi wadamfo nyina oben amankwa bright no se yemfa awoda we no yemfa ema wa ho fedua last one e kode ama me wo fa se ne dinde Esther sa kode dodo afa ne se ohima maame na tafo okes Johnson hono ma kumase ene wo na wei efri ASP eye sampene Des FM ano hono no bo adwuma into kirema ne na de nyina ho fedua wudin e de Esther sa kode dodo afra wo se ohima maame Nyankopon e de afa ba kwa aka afia ho a onye okese wai enkwatenten onyini kire ene yedie ene abusuane nyina esre e de ama happy birthday to you once again Esther sa kode a wudin e hyadakam eye ohima maame wei everyone downful ani den e de ASP eye sampene Des FM ene wo no kirema wo watafo okes Junction hono ma na wo kuma se mi sure opinu awoda no onye skronko esronko kura so champion medemanuasi kodo ansan ye bekono koso ma ansan ye bekono na pay nchia your director Dr. Nana ET Akono ana pay woni na djuma fu pa ye nchia Dr. Nana ET Akono dobi Obia no na last 1 week no na doctor say 1 year na 1 week 1 year kafra is that 1 week o ma no pa o 1 year no official da no nse 1 week ni ye de pa entina de bia me kai no na o kan say nka yebehia ko behia yen Dr. Nana ET Akono yeah na me o nana ka say yeah o ka no so wa ye busy ko do nya butre se nana ka sam na sa wo repeat dia nana kan ya an wanya butre o se nana say ye hia nana e wo ye papa that the Lumba fi Dr. Nana ET Akono yes na wa ye busy into so mu nya butre na ye busy what ya senti obehia yen na wa prepare chire na bibia ye fine o se nana be prepare chire what ya say enti no nana ye chia no o ka se nana be prepare chire ko so hima stressa ehu hia party no se nana nim na de oyenim do tumi ye what ya say one de ye be mamu a on sin so ma so ham nukre enti we nya ya afi ne ye beka enti ye kan nyina ne se nana ye chia no enchia pa ne ye de ma no yenim do betumi aye ne nkwaso chire din ne nkwaso ene ye nchia me wo fa ase
Mr. Kwame Danso. Kwabena Danso rather. Kwabena Danso. Yɛtia no pa. Or the office of Dr. Iti Akuna. So the only say fia de. Wo hyabɔ a ɛna wɔbam. Wo hyabɔ so be bibia. Na duru hɔ no na yɛnyi uti a. Ɔyɛ champion ba ko pɛ. Afi ba senked ne kokot. Kwabena Danso afi ba de senked ne kokot. Causing financial loss to Kwabena Danso. To Kwabena Danso. Amana boka kwa nti no bra Kwabena yɛnkyɛ abusua. Right. Nkopon hyira wo nyina. Kwadwo me da ase papa. Thank you so much for being part of the show. A very good act of being a good guest is know when to say goodbye. I said I can see come executive producer in Shraba Kwadwo Sami B. Now I saw him. PJ Mario and I feel like yourself Coach Melon. I did go social media and so. This Makadu said ya budi mu samo buy. Rasamo Kwadwo Kwazigi B. Technical production or support here na paper from Hitman, good morning. When you say a prayer, say one for me too. And then task staff of DLFM 106.9. Good morning. Enjoy the rest of our programs.